Toro obukamanko bwa Bunyoro obwa Kyabazingo bwa Busoga obwa Kabako bwa Buganda obudingi bwa Bamba oteberwe na nobusingo bwa Rwenzururu. Abantu bingi obwembezo bw'enzarwa mbamanyo bwa Kabaka bwa Buganda mbamanya obwa Kyabazinga mbamanya obukamo bwa Toro obukamo bwa Bunyoro n'obusingo bwa Rwenzururu. Konka hariho obundi bwembezi omyanya mingi oburo obwembezo bukare nubwo buruho abakubuzi batakizire okutandika kuburwanisa ngo batehenye bembera eyabo. Konka bwanyuma yobote kuyo bwembezi bw'enzarwa mwaka gwa 1996 mushanjwaho tukija twagera ngo bwembezo zo mukahumuro okusema myaka ya 9 aho President Museveni kwiziragira ngo bwembezo bugarukeho konka habe kwikizana omyanya ahibwa beburi ebintu bye bwembezo obwe bikatwarwa government ya rwagati na mwe tumazira myaka 28 ntabo kuganira ngo ebintu ebyo birimo amataka ebyombeko bugarukiro bwembezi bw'enzarwa. Ekirunyo mu studios twine leader oratuyambe kwitegereza omugaraho bwembezi bw'enzarwa tukatugamye ubugariko buta. For example abwencha abantu amwe babwine abandi batabwine kandi abatabwine bakujya mu babwenda konka kitoro bikubugariro. Ekintu kihira ahabu businga ba Rwenzururu ayo musinga wa Rwenzururu owetensa Charles wizere mumbere iremangoma isa biteja garichere omurkasese ombusinga bwe okuzakora murayo bwanyuma myaka mushanju batakumwikeza kurbatayo bwanyuma byabiroho police n'amahiba tahere kikareke icyabushikera mutawone yakasese bakamba mutura okukwejo nisabalinzi be okwenda kutabangura ihangeri abantu bakafa mumbere bamukwata bamukoma nibinge byabiro. So ntwenda kwiraho turebe going forward tukagera omugabe tugera kabaka omuyihanga yinamani twine na president because ndo tukwenda kureba Omugasho nanyensya bwembezi bw'enzarwa on politics yihangeri. Ekyakabiri time kuya kutubasikira nzaganira hakonda no kurebekira hagati y'enganzi yanga Honorable Robin Nabanja hamwe na ministry ya hansiye Justin Kasule Lumumba bakutonganda okutaya yako bakoze mu UN omurembo niyo rwa America muntu we bombere bakutujyanga bakabatujwekire Uganda ngunite tugambe tulerwe okondana ko muntu wa hansi na mukama we riya region n'imico mbi ni cyargankaye omahanga agakubwira France na Belgium prime minister nari umuntu wa mane because president uko kumutorana atwana prime minister jati byasigara runda ba minister. So Kasule Lumumba kuno jangwa ari nka Rwanda ngwari nka Cameroon kuna hereza nabanje sinsa because nabanje no wakwa muronzire where na approve ya president konka uri no wakuba akutorin. So omu studios nyine omwami iki yakunzire ndungu cyakunzire ndungu n'omushubuzi ni architect architecture njani yokose then professional or architecture no architect right mwe nwenga engineer mu rimi itwa bataragiri hari. So mombechi kafuru kongaro kutera plans atari kwatita fara kata umushenyi ndungu nargakazo nshuti nanda inubwa MP inshallah nyino mwami katurebe Michael nargantungamo nawe nanda yobwembizi ariyaha na hagera inaremu na ndungu na hagera inaremu okushira munonga MK nyino mwami tonawe John narga busongora na hagera inaremu kandi no kugikora nagikora ni party functionary ni government nyino mwami ndi abutunga Kenneth achara ko etentu igaya kazo tumwina nargo mu kigombe cha the Alliance for National Transformation no which a person which gombe cyo omulekazo district nyine council freedom mwami nwaga bamoze sentu igaya kashari nukwe turi kireki tuganire nshongezi kandi abakuturebera mu program yeje naba ekaya Crescent Hotel mbashangwa kamukuzi mukashozi hari mu rurembo rwambara bino buheriza bwinyo butori tuganiraho akaca injano kareba amezi chai samosa bigenero byona buri muntu enarije kanzo abantu bahenda musyo twabatangerera mwena bakutureba bakutura ningira ngwike bagendire iki cyasigara tuganira babari yundi step kashari erije kashari erije akashana karabiremo njura tugine ranga tukumbanje yo tokanga kangamo nkaki
uti nyende ntebe nyende kwa MP tinko bwe aba tugenda kwa MP tinchenda ngoma yone ndakore byawo ndakore byanjye ariko ende ngoma mazima giriye kaza gindireje yukango mendi umuntu wabutosha meni ndebe samisho na MK na warire heye tugenderaho ubwo kandi yo tinkitegekwa mwana nisha yo tinkitegekwa ho mu rubo yes iyo kaberekera John aba bari muno we nategekwa mwana ategekwisha ategekwa mwana onganyo utegekwa ho mu rubo ndizo nategeka kifu imbata kunza ora munonga ndi abitunga abantu bahenda musyo Mwenchereze mbanze ntangeje ba panelist bagenzi banje mungiri yo mutano nchereze sime management ya Sky TV abo tubasa kutereza umusa kubasa kwisanganiho n'abanya Uganda Boaz nakoro nebero mukaga kwezi kwikumi nasemerwa mnonga no mu Uganda omwe ntwiga nibiri nyewe yakazo nane yakasari mwe nasemerwa kusanga naye ryahakananye washango sini yentwiga yes nasanga hetwiga siniya kandi urura mnonga aza ndukunde bigambo byayo twena twatumuhurira na mnonga radio zitu zakunuye mnonga nanye ngamu naja ntaza kunakuba nkentwiga natandikira natandika kuranzya hare so nanye namanyangu ndiye ntwiga so nakwakira Bawazi no basa kutana na Moses ombintu byona kongano tekukiza ngo ayi no mtu yes so omunjere yo mutano ncheze ntabarisi abanyakazo nimwazi yo cyo kiriciro cy'abasomesa abasomesa emirimo y'ibakora nimero tugisima konka no kugira ngo government team eje hiturum eriko bahereza akasente katashikire bambe basangwe ko bari yakubona bona konka hora nabwe tubakwegwa guma bagira batecara ngo bagumye barubati batarugaho oba mu mbira zabizo babo so abanya-Uganda muteja misho muturebe Sky TV n'abari ya radio ati mwe plan yanyu abashomisa mukaba shashuri sente zinga nangwa ekice umusomeso mu rumugwaro gukorana na doctor nabandi ekice twabende bahereza nangwa miliyoni kemwe n'icweka n'ingibi yes akwabana bari kuziba buriyo noreba bayone bibe nyingi no batwaroma kagabone bariya abasomesa bakoze bihanga bari kuyamba government egi barone babona John abantu bahenda musi mwibare muno kandi ndamucya abakuririza kubona na especially ku rwego rwa Sabirije n'abaturire radio n'abarimba product chaye kayancho bize naye bakuma John yahiza kora musi konka an characteristic of you wara musi mbugufu so na imangu toka bire kwezi no ati no kora mucya nako kuroho kuri wambuza ngo wiki yaje rero na leo kagire nyoni ngaka mu rwambo oboza kubyongera ushiko obo bano byongera ubona uko butambura no discipline nyota nayo ine cyatire umwe nari mbatamba kusomesa discipline ohireho ikiro cyo cyabasomesa nyo kumara myaka 10 buri kiro cyabasomesa ni biduka yo musomesa abandi bo mu teresimu kumara mu cyaho kubuza mu kwari ubunko banye nakanta mu mobile money kasi personal level individual level cyo sokora ebindi so musaba government konkana oyaliyo nagira ngo bari mu mberambi nabamo abasomesa bamusomesa na mabara gabo takigidu konkana ngamanya nango omwana nyamicho mbe nayo bamakaka gaba nanye no musomesa wonke kitenisa kari musomesa w'umutoro bakumwita Magezi Patrick akarago mu college atushango B5 yatushomesa urujungu kashomesa myako banke 2 akajungwa kunyina ho nuko ngugendera Magezi Patrick natari yo bantu mbamanya kana so mutamutiriye simukiro cyo mutabani bo mugiga munongo ishaka ari mugiga mwita kamwenge ha somebody like that omwami katurebe abantu bete nenda musyo wo bari munonga kandi wo bari mu gishogu kunyeta nkajoininge manzi abo kuba no kimanya cy'abanyakore bagire ngamba yabo ntejojo ningashe chunchu kitambura na kabi mwenu wale buryo bichunchu nikimanyisa ni runo yijira kubanka byo amazina nira kandi katurebe Michael ate echunchu no ha seta wokoruka bibaza kukigarika mu
noza kukigarukamu ebitungi byayimanya ninyongera kuramusya abanyantungamo nangu n'abanyayuganda bona kandi mbatangira program egi abo kuba nomanya obuntu bw'obwire bwo kusitama hamwe mukaganira kuruga kare kubona ibiganiro bikabiruho kandi byabe byombeka societies mwe twa turi mu kiganiro iki kimanyisa ngo tugendere yo kombeka ihanga ngo bari mnonga ndungu mukama wanje ngo bari mnonga kutwakira stage kandi amisi abanyakazobona kandi turamisi bana abantu baturikiriza kandi abantu batureba Sky TV kungananisha batakagire hare hari hite cyuteganiza mnonga twimye kizibu cya culture zo conflicting mnonga so ari pridoko yagera ndwiga yakasharo ko yagera yagira ngo itakwenda ki okutegekwa uwo mwana nishe kongo muri nyangore wakwato ntumangu no kwebembera so bwa pida ndandushaba ngo izoberi aziyamba tutangarize intani seri yakwebembera na kutegeka because tukwa turumu tukutegeka ngo nyine mangu no kwebembera then nanye nje ndiyo mushomeso yebye mukono kungamwenu kazombinda abo kugira ngo ruhangana ko muga gwawe kunka abajungu bizero of course batkura baje no mabakahamba ibintu bishatu bahamba uwa ruhanga bahamba esente bahambana no bwebembezi so hadushango dubasa kugira ngo baheze cyo kugira ngo bargabi ya ruhanga baje ngo mwe basa kubiki yaenda kuba so to hindura shango yo mushomeza ngo rimo kushomeza babare mnonga so konka nabashomesa nabinde tugiye kuri abantu abinji mentaro mwihanga ba disturbed abashomesa bamwe nibombeka abantu abandi babashenya abashomesa bamwe barahashi bashisha life features abandi so kita bashomesa ntukoringa pona abashomesa batahibitu bege pedagogy kurunja umunonga amanyanga abantu abantu bahandling ba delicate nabo kwegesebwa bareka kubateka he mugo bandi bari mnonga John fantandike niwe orwa kashatu obor kasese omusinga mumbera garaka kasese mwebare muno ni nyenda kutandika agiye kwakira umugabe we nyenda no kutandika no kusima President Museveni na General Salim abakozere umurimo muhango akugara umurembezi wa bw'enzarwa hati ndakashiro kunyenda kubanza kutangaza ngo mu Uganda bakamugarura bata no hakabaho commission habaho na process kano mongo kamwe amnesty cyanje manisa ngo bisango akagikereza yabeire na junano na abantu be akagikereza kandi yagira yasaba kuganyirwa kandi government yakuganyira so utakarigiro omusinga mumbere yikirize mishango yabe natebwo konka administrator wa kingdom or prime minister omwami Kisumbiri akanga kwikirize mishango icyo njanye munyisake webare muno prime minister koze njabo abotoko batanza omukuraninga kingdom prime minister wa Businga barunzuru kugira ngo akanga abantu abaloyazi be n'abaloya bari bari Businga including Kale Balaka and others bagira ngo he was stubborn during that process kunkawe recently na team yagire kusanga Kampala akagira ngo taragetegerize mu nko byabibiri uko bawo no kana atekereza because nora akali detached from his boss akatineka akate atachurana na mukama yes uko mukama wa yaberari akali umwanya ubundi kandi nawe akali ari hand kandi communication ikali nche uwa obamukiriho bamukirire byatekereza mu benda agambe umusango yatekereza nuko bamutwere so hatecho obhabuzira abo kucyumusobora yagira ata atmituma uko umusango ni bamutinda so fast forward niho ubone ko kusobora twunga abandi abakurenga 10 no musinga mpango bagekereza hajya committee
misango y'ibyo committee ya jo amnesty commission amnesty bajimo hataka kiruko uko abajyango genocide na General Museveni bayambira umusinga gano yes genocide ka president Museveni ka president yanga then genocide nka General abe member wa committee eyebene harmonizinga obusinga bwa Rwenduru na central government actually we na on the communication side hakaba halo Sara Kajingo on the legal side hakaloho from government have a lawyer waloho from his side have a local balak and others. It was a big team of around 15 people. So konka nyota kashira in a republic umuyanga ari kutegeka president you cannot have a kingdom. Na titles yesterday kandi umusinga nabandi abantu babimanya umusingo byabena addressinga abantu be akana asima kabaka wa Uganda kandi kabaka wa Uganda akamweta his royal highness hello difference between his royal highness and his majesty his majesty na her majesty ninka wa Bungereza king na queen wa Bungereza ninka king na queen wa Belgium aha head of state Morocco aha kutegeka buri kimwe aha ko bari head of state yes konka handi n'aba cultural leader ohiroho ekigambo cultural leader abantu here in Uganda twine 53 recognized cultural leaders John bitero mu ruto abantu abakukwikiriza abakumanyirwa nka bebembezi benzarwa na tano na aba ministry agenda tano na basatu abo government yari kumanya abantu abakweyeta kingdoms tubakurenga batanu Toro Bunyoro Uganda na Rwenduru naine yitaga kingdom and Usoga kongo itiche hari abandi ana na munana ubone bebangira mu ya cultural leaders wachori n'abantu wote cultural leader toka horaga ngo wachori kingdom owateso ne emormor toka horaga ngo cultural ngo king ngo teso kingdom and so many others so to sobora kugira a kingdom in a republic because kingdom obukama busembiri ko bantu bemarira obukama kandi atakutegeko hati mwana mugamba acha kasetwiga umukama kandi tukugira undi mukama mugezi wawe ukubora umukama ni ukubora umusaramu hati ombaganda bagira mukamara byona kuko kamara byona ekiro cyo kuba no celebrating amazago kanugira tukukorera ngudi kamara byona abaganda bamuta kamara byona so kamara byona ndatamusomero gafuye kandi yo kiri kamara byona sabataka bitaka batwara ate ezo teyitozi nicho bakwehera amabara aro yandite kitunza bikizoke abakamara bet entare yatu entare scare with people it's nothing entare yankai entare ore entare wa yatunga accident kandi entare yatunga accident entare nawo entare yatunga accident so nubeyeta amabara gatari so atom ogarikire kasese niki hagarikire yo musinga umunyetegereze who is returning umunyetegereze ya ogarikire cultural leader is a diminished man cultural leader w'abanyarwenduru oyiduke ngo agarikire gukora cyo urubiri turuho first of all urubiri hata urubiri runarwo twenda to discuss injo urubiri first of all abartire n'ababuzire abartire itakerio government ni yaruguzire omwaka wa 2019 tujya coordinating mukamugu ukwezi ku 2019 kandi bitaka ya general governance mujye government through president Museveni and others bagira ngo umuntu wo barigire USA abeine kandi cultural leader na amanyirwa abantu bona abakusaba ngo twenda umuntu witwa amanyirwa asibiri ku manyirwa hatu biduka sese twina abantu bakurenge bitwaro 9 hati miliyoni emwe konka twine n'abanande bayira the other side around 5 million people. This is a very big man. There is no land. What should we do? So government yagira ngo reka tugura umwanya bakana benda kugura area general kazini by that time local resort now which izire kaba Springs International actually na hati ntabaza gukora coronation benda kuguza
hatari nibenda kurugaho because hariho ibintu bimwe bya nakire nibenda kugora ari actually na so abakama bari abaguzirita kandi ubayukiza rubiri so hati okuba wano buza kutitaka najagarakahi abaguzitaka bakumeka bayumbekire ne baguzire babisisa which was bad anyway because the situation should have been averted ohireko sobi kwije kabaho abantu bitu kubura kumanyira ngo tosokuba kamara byona kandi utakubimara kuko kamara byona mu Uganda ro Jeno Museveni nkore biki yagirira ta tinsokuba mukama kandi kijya nkore ngo ninjya kwinamera umugabe akagira atati ngombe burizire nawe nowe yagizera ko ni umugabe iyo tumwigeze kugira umugabe nawe hati wowe mu nyore ingiza marira so amazo president wa mbehera tarayize ngo ubugabe turindeho ekizibu cyabireho ikasese tukabara kwikiriza ni ekizibu cya kandi ukabara kwikirana neza tumukuma abana umugabe akasigatazi ekizibu cyabireho kasese ekikumanyi of course kikaje cyo kugira ngo abantu abamwe bakabatekereza ngo basoko yahoraho kandi ihanga nirigira ngo Uganda boundaries zayo nzimanywa you cannot do this so hali taho buzubu John ushaka mba okay no problem unka nyoni nyitegereza we have cultural institutions in Uganda we don't have kingdoms bakamara byona tubaroho abukube nabo bagarika bagambera government myabara mutuyana kandi urukamara byona urubude rwakoremo mnonga Moses obutwagarra wembeze bw'enzarwa omyaka ya 9 constitution ya 95 ekaraga yona yeka burungamya twine n'ikiragiruye n'icyo na yica yongera kushongera no kugura ko abembeze b'enzarwa barabeho mu Uganda tukagarraho kigize active ate ukaba ari mu high school bara high school bayemeka bariki mugenzi bariki kandi umuro wa secondary ukamukuru ukabantu babo kuba bakija cathedral kumushabira ahirwa na nyina arebe embarasi ngatakazirebaka areba prince kabe hawire cyo cyo nazo muri library yishomera nashanga mu ihuru president Museveni nagira ngo naye tumbwita ngo arho abaresero mugabe wankore bakamutaho batamburuza akana in fact umwihuru umwe akagamba General David Nyefuza akajya ngo tokubasa twaro mugabe wankore kakikuru ukaka kumutekaho ntakukimanya utabuze nyewe sabagabe absolutely icyo kaceshomera tabarante bize icya kabiri we nkasabagabe je no Museveni ndi kwerebera muri library y'ihuru kimwe ntacyo yende yagaraka yagira ngo ni nkimanya ngo tigefuze bireba gomokire kunkata kushaga mu cyomi je no Museveni yuhure karyishomera yakashatu yagaraka yagira ngo kugeri izoba naragiye ngo bashaga barije naro prince naro ndijo we nari kwa addressing abantu barengere babiri abakwatira n'ibyo bugabe bamukwate bamutumucumi ejo ihurire garyishomera yimbozi kandi muri library ya Baraisi kandi eshoga zo bugabe kandi zikwata mnongo aho zo mu high school ndumuto kagumanye ndeba abantu abakashanga bamutashwera bakiruho barigimburwa umgenzi umshabe na yarano nyenda umgenzi murumba anania umgenzi garubungo murumba kakari musongora mugano mukosai murumba kari wishaza umbuga ywanko yes but yuze mbito na musongora nkuka kari wishaza akari wishaza akategekaho oko kukajara yagaraka yije yategeka so nahurikiriza embozi yo bugabe ndumuto nagireba mu amagisi ndambwe niyo bundya nindo bugabe bwankore bugarikeho abwaki abwo kuba yine abo bugabe batsigira unaturi bituye ititoko witu murumba ana niyo mugenzi akatitimbire damu yano itomushana gukujwa bagira mu mbwene kandi hatensi yayoma yaho tuguma tubangu hariye damu ya murumba ubiyete bidamu ko nabinja ngingi no mukatibora biri damu ya murumba icyo niyo tukumanya ababihira ubugabe bwitu tabakatitimbire nizo
kuko murumba katimere damu aha rwiye damu yatutera wishomero ya primary primary nyine nashomiro nombe primary school kuko atuwaza uno ushanga ho senior aha buseri primary kubagiro bagitwara kingira buseri ubwo nabona umurumba noreba emhane ibasigira bugabe bata nahati nizireta nahati niyo twine shane kindi kiro no kutero gumuhando gwa mbarira ibanda kugutera korazi nukireba so hati omuntu yakwa emhane yakwa amizi yakwa ubwegese ne kanisa kuzizire ikanisa kuyizire hati ngahari obusaba dikoro bwaronda nabwo still ubugabe ahubwo ikanisa tera kuziritaka ikahabwa ubugabe so no bakuza mu high school mbara high school ne yari kumurwenda ikuminagume ahwera umujungu no buyizira katandika ubwegese akabureta itakatara rubuzire ntare school yari kumurwenda ataneshatu obatana mukaga nayibwa mwaka ubwo mwana nubwo akamgungunu abo bugabe bahira ishomero so kunkwe evaluating ubugabe butwabiri twine na nubwo remezo bwa hati nshango ubugabe bukabura hakiri nubukiro ubwo bwa hato ubwemezo bw'emirire hati nyirubuzaba umugabe bakashanga bihiro we ubutamurekaho ebuzo ne bere nwaga kutuba bintu garraho bwembizi bw'enzarwa mu myaka ya 9 government yakagamba iki abantu bashimiye kumanya abwenye for example nkoro bugabe utariyo Uganda buriyo because discussion y'abantu bakukira kugira ngo tukagira ngo abantu bona kwenda bugabe bikirizane babugariro konga kuno muri nkore abantu nkabaje notafira ngabamanya mushaga bakana so bugabe that's why niyo shunga abo bakabekwasa resolution za district tugambira ari yecho urukiko rw'aba nyankore bayangiye nk'ubugabe rukashitamanka bitinkurumanya na kureka kahuriro banyankore kacho trust ikiri mbaka higiriza na gatatu umugenzi na nindisho some rival group kuko abakaba yaba abaryamere bakurunde mere just kuko muntu wabutosha tinura mburuze ubwo bugabe nabwenda batakugira takubwenda constitution ya Uganda chapter 16 atko yaberana na mukaga nkiza shome just tutundu ngatubiri clause 1 subject to the provisions of this constitution the institution of traditional leader or cultural leader may exist in any area of Uganda in accordance with the culture, customs and traditions or wishes and aspirations of the people to whom it applies. Ngo bugabe nuvasa kubaho kurigira entekateka y'abantu entwaza yabo emico yabo nukireba engesho zabo ebarkwenda baye no mugabe nagerata naba hati twito muri inkore nobara tubuze nyuka urasaba gabe nagamba sabagabe kamushobo mawure abandi bakabuzo group seza bintu zigamba zikandi zigambirira abanyankore konkazi bakabatorana nkahi kuza kuba delegates kuza gamba bugabe bwankore kandi kubakwa ebyo bayenu bagamba kwa bababiri ngo mugabe ngo akaba kucumuta icumu omukigeri ezo ne ecyo kintu nanye kanta kucitegereza ki haruheze kukishobora umusheja ogu Barnabas wikinsa Barnabas wanya tubetiya WhatsApp yashobora kucumuta omugabe kucumuta iki icumu mu kigere nkimanyiseke cyangwa sangu yatuma ya ineki yakwereza obushoboruzi okibike okirindege watumwa kuko ryo mwanya gumwe okirindege yaba kusyobwarugaruka naro bwari tuburi kwija kucyakira mbweno washanko wasibirwa mwanya gumwe ahabwo kundo mugabe wawe na nebyo ebyakuregira ngo girota okoroshyikiriza ngo namucyura umukano noho wayeshamere bakamucyura umukano bwabi yibishuba okucyura umukano wanashaka kishobora nakitegeza kaburi yo kutumwe ntumwe yakanwa je no mwambere John ngo atwaza amasimu gakagataro mugaba kati
tinguma yaba na makwandika bakareti muko bahandika konko futuma akafutuma hananga kikabe cyama kakuryo kushura umukara zikazi codification figure of speech exactly engeri yubabire bagambamu ukwenda ngo ibigambo byabo bitajanjaro mu rubingi bagwa mu mucuzi cyo kigambirwa Barnabas taremwa bwaniyaga Barnabas nyo akashobora WhatsApp munyanya mukasa buzima naketegereza now ekinte cyatumira ubwabe bwafunguka nakawayiro F akakashatu F ngo a traditional leader or cultural leader shall not have or exercise any administrative, legislative or executive powers of government or local government. Wahura ngwabeho konkaguma ry'ikishati ngutarigira ubushoboruzi obwo kutegeka akagera government ye obwo gukora ebiragiro nukireba obwo kwebembera abantu akatekaho ubukiko obushimekwa muwera kugereke okwebembera abantu so eyo akakubayiro F hariya bagashaka babahereza ebumosho ogwa buryo gwagereki gwabaka therefore area public weziwe ndikwenda ngo jona tubuzabuza government ya Rwanda ekakaniso bote nka obota kiyaho okakabaka eberaver na bino kwa katano kumurwe na kaganena obwe yavuyo yabukurasa constitution iba yesere pigiro bo kiya heza ya leta ndijo yakagana mushanju yandikerenga Uganda a republic abagira umushaka bakajya ngo bakaza kuwanso bote ngamba nyeka okuhindura ihangira akiyaho bugabe bw'abantu akiyaho bwakabaka ngo baza kugira iki babatera hybrid kubakira borekera hybrid yange ndera mozes kubakira bagira ngo mugabe yabaho ngo ngentebe bagiye murebo ubwo mugabe kitebe cyawe ngushitama kuyagiye gushitama entebe bagira iki bagiye namwe no ito wito bariki afuira tari mugabe hati waranzi yari gakamukuzi office zo mugaba yizabire zita bariyo mbakora kuzamwo ninke cyama cy'umuntu waza kweteje nabone ko ngo mwanya no shaka hati ukatwarwa ko muntu buntu ayeshereke abekende bakora wezino badabiriza infrastructure y'ubugabe kandi umugaba taro no ubwo kudabiriza byo mugaba taro nayamba no mushuma niki so aho no kugerera tureke kubiha abantu turabenture tubugane tugire ki tubure kandi kwe butariho tukubasa John yakora sacerego haro wabo John wanyika kase tiko magwara atari tukubasa kuzaho kagamba aha musinga wawe nzuru ukagamba musinga wawe nzuru abamutire bakamwiyaho ngati ngo bamberesire ngo hatu babatera umunga bakabashemeye kutensa ngati kitashye kwatoza kajugujugu utera abantu bakwisenkoni abantu bakwisenkoni unane muruno bateza kajugujugu that was excessive disposition of force excessive use of force 2016 it was not necessary kachita kwetengera so ebite bitakabyeho 2016 tukatwine all members of parliament kasise bakaba opposition including leader of opposition mu kiza ndujo mukaruka 2016 February 18 January ebiro musanzu Dr. Kiza Besigye ija kasise Dr. Kiza Besigye bizeye kasise all the 6 MPs bamutwara kukira palace no ya Dr. Kiza Besigye akadressingira media umukikari obyamazire kwa addressinga yagahagambira umusinga muna wa addressing umusinga yagambe bigambo yagira ati Museveni ati nimangu kwa kabiri mbajya kusinga ati nisaba ngo turakusinga otaleta ka hand over power peacefully ebyo biri ariko ndi abati they are everywhere because they were recorded because have all made it barese John I am sure John katu yene mpora mpora engumi 2010 January 2016 it is just yesterday Dr. Besigye akana January aza mushikari cyo musinga mu yabe na meetings zone za FDC no za Venezuela mu musinga yadira ati Museveni ati tuzakusinga okusinga ko nujya kusingwa but please icyo cyahuye don't cause case
Atacho kantu muteza kajugujugu. How you interpret that is none of my business. Kantu muteza kajugujugu. Thank you so much. Ndungu. So ukasese baresiro musinga utine rubiri hano yankore muri no mbiko rubiri utine mugabe Mwibirita cyabazinga wabusoga mukamuhumura mu government obwe mwana mugaro wembeze Zero mugazi. ati ese tumeshaheje ibintu biteganza byinshi abantu barivinga nibaturo mu life area speed ya man munongo abwa technology advancements ahabwa okushoma ahabwa dini sebintu bishatu ebyo bino biteganza abantu munonga so atabantu bakwenda kureba hari ato ne abamwe nibetentwiga kunga twakwenda kureba hari kuko vuko kureba hari ibintu biringebi basa kureba hari kureba aho noza omisho kungo darebe nyuma ho nokora ki noruga kandi of course umuntu nakugira ngo ino kubanza wacenga aho kuruga ukoreba hori reno ukareba ho nokora ki noza hati think nkore na renjuru aho natangire kandi anikira renjuru ndi renjuru rejo abantu abaki ahengamba gumuza mundungu ayo mubecerwa ayo of course hati renjuru pate mpango eriyo mu rukongo hata bamwe bo bina sente zabo tokamana na musivero mu tokora ki tokumanya hati ngomwe bebenzu wabo umsinga are conflicted on who to serve well serve the colonial abakubuzi okurikiza abakubuzi niga kurikiriza abantu beye niga kurikiza government so that is a big challenge abantu beya bingi munonga bari mu Kongo Africa kuyabirere kare na kare tukatine bichweka we are living freely in Africa twantura huwa no yena nho tura nho twatura turi mu ntogo omwe akana kuzana Namibia ukazanka indimi zikora ki zishana n'abantu bakora ki nabashana abakubuzi kubizere hati bahamba baje tazinyuna atwara umwanya ugu ukahuro bari conference naki no mecha yatandikireho ecyateganise hitera bakazo muri ciko bikiriza ngati yere twaha unyonde twaha kubizere bahamba we asigaza kaki no bizire ati kango ikintu no bizire bakajyango apana kumwe bya Africa mbitwire nizo nzo kutware byanyu ati ngo kutaka kurumbaga y'amahanga ki agandi so ikintu koreka ki Uganda ati tuti twatiriho Uganda rero kamabaye no babeta baye beko abeya kwata okwebera Uganda ya kwasa royal kingdom ya United Kingdom yabakwasa ukora ki so yisho ngo government yorangisiriza ko yana yo kuyakoze rugwayo hati byabiye kutensa bashereba nko ku Uganda bagire nominal independence kwa independence omwizina ntana kwesa atecyunga tuguma so nico cyabire na range rule na hand hona kugira ngo nabo babaha nominal cyo hano buza bakagararaho ki hata ari byo buhango ruhanga kwe na hange nseji habe cyo kubasa kora ki nkogore umuti hata ari itaka umuti ukaba na ruhanga yataruho nito abantu tukakora ki tukaba washereba so hati baya kubize ko najya ngo bakamba ibintu byona bateke ibintu byabo ngoko renka ba America bakenda ku opposinga aba British aba hambere hati bagman bahindura jango ko kuntu vugira a right hati buntu za kuvugira left so bagman ba creating aho culture yabo because they didn't have a culture bona bakakora ki bakataruka barugo kunoku bafominga ihanga so nibyo bimwe bizubiya range rulungu ari ahari kandi ikintu wakore na aho bakuzika hari umkaricyo institution ndije erukuriye na ngeji umusinga warabananka warabachwamba eje dishutem bundu buju obudinje bwabamba
bano kereba so bini issues nyingi muno kandi ibyo nane bikizu cyaki cyabakubuzi so njye no hure ngambizo honga bakama benshi bakozere ki basiyamukire ebi bayibize kwegara ebi ensi yabo so wari nibatereze bikarebe naki omengo bona kubikire bushimwe kine expire date ni umuntu nazarwa koraki so nabari baresire biyo nibikora ki nicyo kureba ensi hati disgrant because abantu baruhire so ndungu kuna kwanyara kwitegereza hati yo naremo yaresire fundamental change yaraganisize hati kuyabenegara obwemeze bw'enzarwa tari nkubuzi etari nkubuzi ebyo bintu byonekaba ebibazire byoneka ebibazire and what has the fallout been like hati noreba government yiteje ne yabangisiriza ukwangisiriza no kumanja to tumawuri nyankuri no mecho kwenda konkano yansiriza mpaka wakifundi njo national resistance movement so you keep moving forward as you resisting the bad wano chenga so mureke ibintu tugiye kubirebera aha tureba aho bikuruba John yajya tarho kamara byona wa Uganda tarho kamara byona wa Toro rubambesi tarho rubambansi wa Nkore aba bantu bagarira ubwembezi bw'enzarwa nabamanyiki babagarurire ngo they are powerless abantu benshi bakishimanya ngo they are not empowered nje nakita nomino omurunyankore no kweshintu omwizina okay nachiko mwizina kungata nachuka omazama so nicho to inka Uganda konkana bwo hati Uganda titwagitiro so Uganda tiyitu ati ngatwagarira ho ubwembezi bw'enzarwa nkankore iyo kara myo mugabe utana ko mwinamira hati nyowe tinkara mugabe kandi kamwinamira akanyo ndi muhoro akanyo tukati ni kingdom yitu ya mporo yabejo mu Rwanda na Busongora kandi Busongora kwiya resisting haya chitamishanya we naki kwiya resisting bakora ki bakwata national na kakwineza base national park njoke no buzibe bindi ikinatagambire ngaro buzubu bwa ubundi obwa cultures bakwata Basongora babateko ombashi omba renzururu kingdom yabo kugira ngo niyakiziye kurwanisa abakubuzi bajaki konkaya bakija 2012 bajigaraho konkati jombe debe nanka omukama wabo ayombi akari cyabyunka biriya nayo bikozere ki biciramo banjuje muno so twaza cyankore nkore jino mabakakare nkaba abakamani omugakata meeting omugabe ito widakari omukama wa mporo ko kubagenze ngo manzitambare mwenza nzoko shemoku nahande so nkore kwi abakubuzi kubizere bateganisa kunuka kamukuzi ya yirukangira nkai renjururu nabana konkasha ekibi yafa hata baruho bakumanijinga ubwe mwene nkabo kwe ba prime minister ba hinkabo hata batensa nabakubuzi bajya nkato yagenzere nabana tubaruho bakora ki batira karuru hata bargombye obuhangwa bazom politics hata batira karuru hazaho mugabe kuko azikina yenda kushobora prida entuiga enkuru ngu ebintu ageza habere aho byarujya byatandikire atabitandikira rwagati so ubugabe bwabora ki batira karuru bataho umuntu so bayija ubugabe ko baje ngo bugarike bajya ngo umwetensi kumwikirizane then ubugabe tukoreshi tubugarireho kuko bajya ngo ibintu batakumanya ibyo kuteka icumu mu kigere nayo kucwera mu kanwa nashi ibindi byona ninjari ibindi bitakora utakumanya so ibizbiri bingi munonga bakibugabe bitakoze ki butareshaye ndabitunga kuborkanya no buri yahurra Buganda na government yaro hagati bakurengeza nemishugujugu the other time umukama wa Toro bakamugambira ngo agomokire munonga kiri umwana muto yabarewe nzuru no birebe byabireho ebintu bitugarumbi yafayo because obote akarombo bwa kabaka bwa Buganda yahunzi akabaka John Museveni mu government batahire ekikari cyo musinga mu mbere abantu bafu nango abantu bafire bingi kusinga barumba Buganda nogera ngo ekikureta buzu
hagati ya government ya rwagati na n'obwembezi bw'enzarwa niki koza twine emijiji erukutana webare kiriza banze sina bajagamba konko muri byona nani ngaba maxent wiga yakasari niyera atware 75% kandi iwe kashiraga ngamba obwa tingagambira atonda kawaza nabugamba ombagamba baheza kukora ki kugamba obindi bintu mwaheza kukora ki so nani ngaba max wavuze zinakora ki so kitaka kunyizya akuja kuwagambe bitaraha abandi bagabane 25 baba eze yitano zumugere zumugere yitano so tagira mu batornabo bawazi na n'abaturikiza nabo kutureba ekizibu kituyine hagati ya government ya rwagati na abebembezi abenzarwa no kwenda ngo bagumene baramya iwo murungi omwe bakweteranga kandi kitari kubasika at government y'uruguru icyo kubanza President Museveni hata nakwe cyukurebero cyahiye naco manyangwa hayaza kwikirezwa obugabe bwagira ngo bwize abantu nibaza kwikirezwa mu mugabe wabo ahakuba hatu wano ranka Buganda nani ntangara na John no batakuchira kubera mu Uganda timanya Buganda umukazi ningo mu kiningo bwa kumwana muto ya nakura musubye umuntu mukuru nateka amaso wajitegereza niba kugira ngo wa atinyoni zirengabe mbakugira ngo omuntu wanoze ngabi iburyo mushatosime ko banoswero mukaza ari kugira ki ari kuzirenga obwe no buhangwa hata nanaha itwe nk'abanyankore tusime ko bantu batuye no buhangwa bwitu boromanya obu kasatu buri ki agumza mu buri ngo bwarigire ahabweso uri yajya no muhoro yes ahabweso mutwe yajya uri yajya no muhoro hata inajya ngo y'abanyankore na nyati so Boaz agumza mu Kenneth President Museveni nogu yarga kugambira ngo no yitu utarubambezi kandi nogu yakwereka ngo Museveni akahandika yagira ati we tinyifuza nubwo kubugumukire muhango utari icome cyo kugireke cyo kushaga kuba ya leta ki obugabe so President atagaruka obugabe bwankore ntabuki kasati babugare Museveni aferwe naferwe ki ni byingi nakwereka ngo President Museveni we ni nkoko wakureba uyu n'umwana arukurya akaza kuroba ke kwata nkamara kabikargayo timanye akuba President Museveni natekateka ngo yaba taruho tine kinde cyo kubasa ko mu Uganda we nakimanya ngo asaheji yaheza kugira ngo twafuno mugaba abantu bakwikirira zo mu mugabe umugabo witu we nabatakimanya nico kurebera John natire ndingiri nco kureba rusana hatu bamwe no kumurega yasohora yareba motoka ya Museveni yaro hatu we natire ngabo hatu yibuza na motoka ya tamra ne wagitera ngabo so hatu cereka ngo we nayenda babe nuwe baramya obwembezi bw'enzarwa president nwabugariro kasata kabugara akajyango abantu bikerezane bashitamo mu za district bargena resolutions mbwe niyo Kenneth ngambero kazo district chairman katuguna na council bakaragana resolution mu mendo bugabe cyurugura bashikora mbara bashikora rwambara bashikora then ubugabe government Uganda Bowazi kirinko kuwakhereza umwana nyama ukamuje tugaruko jimbe President Museveni nagaba byo yabyanswa President Museveni abasa kubagambira hata tumwiroko mukoriki agaraka terese muri yo nakubakosa meeting ajati mutachiko kiyatireho ababya abakonzo kuba ibintu ogogo barigire kugarayo oti orogire kutero rubero rwabono rukatirwa abaheru ningano yarti mwenda kata kuchumanya ogu yarga kugambira ati nyo intangana ba John Kabo yagira ngo besije kuyarigire yo akaba ari yo mu rubiro kuyaheze kugamba kumusinga kuyayiwana twarire konka hati iwe John tekateka ngo ryo mu Uganda we kito tukumanya nyowe nkandi mu FDC entambura zone za besije ziryo mu Western Uganda buza Boaz ngugwa nkandi ki ya person wa byoko ngwebi yakaru mu district ya Kiruhura kandi we electoral commission so nkaba ni intambura arwo cyuko turabiro orokiko nyendo atungugwa yagira ngo we akareba umunanka wa umusinga nagamba ati Museveni twakutwara kweli
gomuza hati Uganda tukine konga tururabireho hati president Museveni mwese kiyatinire akatino kugira ngo umunanka wabo bamweta umusinga mbona umusinga yagambire echo president Museveni ariko yetarhembo gwenzura akatina muki konga John yajya ico cyo bamuterire bakamuterera intelligence ngo akana atendeka Bowazi twikirize ninga twange twikirize ngo president Museveni namwe hato no kugira ngo abaganda nabo bino umutima yabigumire yo kaburaho bamuzubire kuza kayunga urutaro rwo narwo kakoraki akareba managwa nahurwa kana ndakubiya ubwe manya we nuko kutandika ati hato nabakana ndango abagira ati nobwe nabwemereza abangore tubariyo hariya yabatera wari tugeze akona ronda bamani kanwa yabatiriwe kanwa yabatiriwe kasata kabatekaho nanabwambire ngo nagaba byoya byanzu hatki yabatireho bagaruka bakora ki wano buraha bono bendaki bombe ndabagira mani ukora ki ekiturkwetaga Bowazi nko kwakoye neka yawe ino mwana wawe John kujazire wa plan ngire kugambasha John reka Kenneth imagine John kasi nuwa imagine that John did not come here. No. What are you prepared for? You know gamba kazo mwana gamba nampona John byaraga just you were just imagine that John reka Kenneth akajya prepare for talk shows. He should not come here. John byaraga arakiyaga ukazaga mama pana serikali wale pana serikali Kenneth basa wabiha byingi no John nani sabango John point yawagiye ngamera abantu John point yawagiye iwe ndiyabutunga kibuzo cya kirishiti omwembezi w'enzarwa kabaka ngo mugabe ngo musinga nandaba muhamani gukora ki because constitution irikiria emirimo y'omwembezi w'enzarwa n'imirimo ya president bombe namanu gukora ki nimwebembezi ki wowe byewe nzarwa ubahiro bugabe bwe ngo abikore bikamurema ninga kabisuri noshime bwana mhuga ngomureke somebody apasa meeting then his kuzi mani mwara babayidawe so kana basasa so Bowazi n'abaturikize nabo kutureba nyenda ngutumanye ngo umuntu ko kuheza kumuhereza entebe wamugira uti niwe mugabe deko mugabe akoremera umuyeye utenzire ngo iwe ubene wagarako kamuhereze byo gukora so myaka ukagaruka kamugambira uti nyindu kuri iki myaka ikumukorwa hati yes abembeze bazarwa mbako bemerire nka mu Uganda ibintu yagumambira mbara biti kasate nibaza kwemereraho batabara kuterembere zabo mate barayemerera nibaza gukora ati wano rebaho ubu yakwereka ngo kamukuzi babe bariyo nubombe konga rubombekeraho ahita karyo mugabe kandi umugabo ataro bariyo nubombekeraho onye kubanza wayebuze burambuzi kase byo burambuzi hato no hari abarambuzi kandi umugabo ataro ugeneye kataru ubona nyitugere hate saheji mu kwasuro rwananka rw'abakonzo mwarutera kumwariza kurutera wiza kutugambira ngo tugarukire twamureka ngo wayize ayikirenka ubusinge bugarikira icyo tukisima turebera umusinga nasima obusinge Bowazi kangambire kandi akugambire noro n'ingambisa tariho umuntu ari kurugaba umurinyo we niwe uburyo w'amani ubatora uw'amani ruhanga n'uwari yahira abantu rurime no gukora n'uwari kugabo bwe so ti president Museveni toha tinye tiwi so omuntu murekero bugabe bweye akore cyara kwinye gukora kora ese abo bari nonga utebekanisa kwa program abasha wabahura kandi n'ikirungi kweta topics nkezi abo ko umuntu zitugura kandi zitwereka ko turugire zigaragaza twereka ko turumuntuza ko kuza consideringa kingdoms ezabizuruho n'Omugasho guzabiriza performinga omwihanga ukaburi go kurunda abantu ombicwe kapitali kumwe na bimwe bakazomunyikiriza emwe yo buhangwa eyabireba controllinga kandi ekaleta embera yo bumwe omu communities nico cyo warebire nti haza omufirika aho no yabira yihamani geye gona akujya nti
number one mukamba mu bya culture yanyu kandi mugikirizamo niyo leadership yonka eyabireba ine the goodwill of the people kugira nkikachi tetagisa iteka rahandikire konkuko okabokimanya bumanya ntukunda bende yo muri ankole kingdom twine mico yitu kokutwaza now obugabobwe akugira abantu bakaba babwikirizamo nico cywarebere obugabe organization yabo wade babe batashomire hine nkiza yibayo bikirizanamo kandi bakakora development is still standing kongo kumanya nti ekize cyankanyo obugabe na kingdoms ezindi bakaba bari abajuru abo kwatine ngero yona yibayo baza kutegeka Africa kandi Africa ekine a united force kikashita kubasa aho kwabiroza omwankolo ushanga y'umugabe ayine cabinet yeye ayina mahegeye ayina kacyukeye kandi bikumwikirizamo bakije twakurwana se kintu nanka twakurwana so omuzugu witogu eba common goal bagenda bal principle bagenda na command emwe now omujungu akayine kubanza ya dismantlinga ejo structure yagiyeho kubona kukora ki kutaho mu Africa now omu Uganda today ntwikiriza 1995 constitution ekagarura obugabe yagarura kingdoms konga ko kuza kureba across yakashatu bateka all limitations nikimanyisa kiriko kwakwata kabwanja rokagiteko musiri iyo mukaba wo musiri okazo mukakora ki okagwejigera konga reka kumane binge nyuni so impliedly obugabe bwona oburuho kingdom zone ziruho mu ihanga what the constitution yitu nezo recognizing konga ziri function wantigereza abo kuba bakujya nti ori umugabe ati government rezo kunde etyo no ijuka abanyakwendo bajyango yarwo narekire structure no abanyakwendo bajyango yarwo kuzumu tegaye mushana akujya nti obugabe obote akabwihireho government ekajikosanga opportunity yayereka abantu ngo yakora ki yabugara kandi bambi omufirika nekika kitu ningashi nenkora yitu kumanya ngu ito ebintu bihandikirwe tuza in depth yabi wentegereza cyo kureba ito tukoma atko 146 council can guide me 246 ito niyo tukomaho amutu kingdoms kakora ki zikagaruka tukureba ahansi yacyo ekiroho niki ecyagarukire niki ninge kitaragarukire niki kandi nyene ngo nkwetegereze ombwebembezo buruho na government ziruho tokajya president ahansi ya president okajya aba presidents atano na abandi ihangara kabaho wentegereza so kingdoms ezitwineho it's just a sham kugira nti kushemeza abantu ngo kwakubuza imwe mwenda ki ncyo twakibahereza wentegereza no mpira ngo twakubahereza abantu bavese imbere obaguru mu mwika obatuguru mu mwika itsenani issue konge kimwe mwera niki no mpira kandi mwakora ki mwagufuna now nicyo cyo runorebera nti currently abwa either abantu bakikora bakimanya konka bakikora mu nshobi nitwikiriza obugabe buruho konka no bakuzo umuntu no bakuzomba kujya ntwino bugabe kananga babanza bakwereka nti orubiri for example rwarenze rwatira government yakoze iki ni yarti konka yaberwombe kiri now the question is government kingdom kwera beri government okwayo abogiri muzo mu government kushaba ngo yebombe kiri wentegereza bitugareke turebe ekibesaho government ekini niki ni kingdom ki omu Uganda currently ezru in existence eyo kurengo in structure yayo other than kujanti ine mukuru wayo who is the head ko kuza kure nice cyukuji protecting ejo kingdom wentegereza nco kure ntukukira hamwe omwankole yitu cyo cyatira cyumu disorganization currently reruho neyo kujanti kihawe cyabenshi tugita ecyatubiki twa guidance obutwa ecyabitwere ko muhanda okay abo kwantu cyo babiruzuruza kujya nti omusiya omuzira burunga koreba eka eyo buzira burunga abo baba bari bo Uganda baba babanyu wentegereza kandi ba treating with due respect okiza
ombazira ngobe washanga umuzira ngobo ndije omanya ogunu muyine tata wanzigereza konka abo kumanya tutakarebera government age abo nyoni ni branding amunongo mujungu wanzigereza abo kuba nuwe yabanze chia hetu kuja nkati muzo mu disorganization nkayo kure yitu omwankora thank you natukumanya obugabe washa baline yo bugabe zisha no basota jifuna Michael webari turi aha Sky TV turi mu rurembo rwambara kandi program yitu yishengero naha Radio 5 cyenda na mwenda katonyeza mushanju fama DJ Kanyamana wako tusyaho Radio 5 mu studios nyine omwamitu nawe John we abanza gamba therefore abandu bahwayo no bazagarikaho nyine omwami Moses Nwagaba intwiga akashari n'omwami ndi abutunga Kenneth intwiga akazo nyine omukuru Michael katurebe kuruga ntungamo hamwe n'iki yakunzira ndungo kuruga kazo nanye ndi Boaz omungori yantwenda kwebaza bakutureba nkado omwami Robert Rwakanda direct ntureberwa hoteli eruba kweta Ekaya Hotel neshangwa kamukuzimbarra ashunye na Divine Mercy Hospital harugutorwa rwabikona hano za Bushenyi Ekaya Crescent Hotel bakwinira obuhereza oburumo buraro gardens aho kore mukoro ya bulichika conference hall ebarero mu ibyo kunywa ibyo murembo gwa hati nka coffee mocktail na milkshake bene restaurant y'umurembe ahiba kunire chance cyamushana hamwe na cyaciro kandi naho kugerayo restaurant Geneva ne kora nishayigeriyo igwire icyungu cyabo kikakinga uko murengo kushemeza ba customer bitu buri Sunday tukureti live band kurgasha 12 zo mwabaze mpaka 5 z'icuro nabwo icyo ija Ekaya Hotel ebikusingaho waza kutera isumu ya 0 mushanju ina ibiro mwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ishatu ibiro munana waza Ekaya no wazomuka kandi twaraga hano turazi John wabanza kurikiriza munonga a few observations then tuze aha njunshonga aha kindi kibuzo on the same subject matter ningira ngo abantu hano basemije kwicumitereza muno uko narore nsonga y'ugabe bakore ya grouping up nsonga y'ugabe bakore tinde kuzare na Museveni kuba president na Ruto constitutional very clear hamirumo ya culture constitution nango no kwakwenda kujya kwisimba konka simiri kwanza ko resigninga you know that but most importantly ntateko kubaho resolutions za council za district councils obuzubo bwankore hano bwabiri hano bikabitari kugira ngo koze Museveni no president ensonge nyingi hano zikazi zo kweyahoramo within the college itself between omuhingi no mulisa and the people want to cover this by throwing a can at Museveni and I think that's very unfortunate ningira ngo halo deep seated and deep rooted issues eza hanu ezera hagati ya abalimi na abalisa eza abantu batakwenda kugambaho because we are now beyond that hata abantu batekereza ngo icyangukire kusindika kanya because let me tell you President Museveni natekereza ngo minyankole nomu konka haro abantu bakutekereza ngo haro umunyankole wakurga Bushenyi nari wakurga ayarga hona watakusana no munyankole warusheri tuko ki now na cultures tukusana ondo no mulisa ondo no mulimi naho haro na abantu no ngasanga no museido omwe buhwejo kunawa na muhwejo haro rugando bakwita bahuju kuno wanyu agoma nandera tubugabo ngo tukababuyeho atomugabe cyo cyumwe atuma umuhabaka ngo akatuma umuhabaka rande bakarande tubakara yamugira ate barha yanje gintwari igara hati uyayebwa ebari heji yagitwara ubweju obyagitwire ubweju umuside barha ekanenda responsible feedback akuruga kuri hati yarinda feedback pe yarinda response pe hati yamutuma abantu uyisaza ikikamuhandikiye batakwita obuyamuhandiki obuyagire yo kumutuma kukwiza ate barha inakutumire kwa takagigerekero uyisaza wavuga mugira tunuke barha tingajoraka hati umugabe ayita meeting agira hati umura ngo umuntu yabera tumire akari mulimi
agera ati omuntu wena gwara atundagaruka kutuma omulimo wena tubagenda atabukuba kugenda omwenebeko. Now abantu abaye bali omugabe and the key people at that time ekintu ekyo kyabakora kubi. Of course nyora agamba omulimi kunga akakoze iki kigambo ekyo wali okukira ate waratuma omulimi atuba atubakutuma omwe nayewe nti agera obugabe ngira ngo subject ni subject kanijira ngo turatu obugabe bwankolo munyankole hati owaratuma omulisa atuma omwe takwewe yatuma omhingi owaratuma omulimi atume babiri akoko bakatuma omwe yayewe issues zakora. These issues are here whether you want to deny them. President after you put lockdown no you come say to yabere na speech abujinyi na simo mutabano utaswero umulimi na bitwalize mfido kwa these issues aba general kahindo tafira kwa boga hana agamba bamanya mshega okakaniso bukama bunu bukaburu bukugira ngo wait a moment izo culture zaitu nizisana wait a moment issue ekaje twera tulibanyankole nyoni ndiga mitoma iwe culture yawe tekukwikiriza gukora ABCD nyu culture yanje bwerane binkiriza twena twagira omugabo w'umwugu yaje kutu. So the issues ezali mishise obugabe bwa hano has absolutely nothing to do with Museveni. Secondly uwe Museveni amakamo barata kugenda kandi atano na satu kagari recognized kandi gahebwa na sente okurugo ministry agenda every recognized cultural leader na yebo msara gwa milioni 5. Maybe that is the way of patronizing. No problem. How do you patronize 53 kingdom cultural institutions and you fail to patronize one? So ninjira ngo ensonga tugumentu habe haloho omwana wakubera akora PhD Makerere University abena defending a thesis here kandi her book was a thesis very particularly about obugabe bwankole ahire clear nomukazi nokuba mukazi clear reasons ahabugabe bwankole from the history. Let me tell you kutandika Somalia, Eritrea, Ethiopia okujendera kimwe paka Karagwe 11th AD itona tukatuluka mukama. All this was Abyssinia under British Empire. All this you are seeing tuli mu Uganda hano noje habujeni horo muntu yakugera atipe atutahaha ukuwanza rushero ati tutahaha tukashangwa umubuza wite mumi engande zasangirwe omu Uganda zitakaragaga handi. There are only 3 tribes in Uganda, only 3. The Bambuti in Independence National Park, the Ik in Karamoja, and the Basongoro in Kasese. We never migrated from Ninize Uganda, Kunga Horo Munyankoli, Atito to Yavaha, Atitwe, Atidio Munyankoli, Atidio Muhozo to Yava, Yavaha Mukarga. Muka Iberon Morka Pongo. That's the John. So, Nharho Enga, we walked up to Komonka government. Munimo Muktamano Wakochi. Nimo mukutaho manyomu mdinjia wabamba nimo mwamaye numuhaga sabanyara ngo atabangure Buganda tabangure kuru obusi ngabwa rwenzururu so ngimwe mwina abantu banyamukureta mukombekaho kutabangura kingdom zeze zitahuza mani. Would you deny that? Hati ndishwa ngo kuba itwena tuyiha mu political lenses tukagamba ha cultural institutions za Uganda amazima no gatu kamya karetwo kuba council ebye kusomera yagira ati culture yona eye if it so wishes kamya akaru mukonzo the answer is no. So akase biri kugoma ombudingi amene ombusinga the answer is no. Eine culture tibine buzari orimi tukusana sabanyara no muganda the answer is no. Abwenja bari abanyara babo no wait abagerere ntubamanye bugerere kayunga tukamanya kandi cyazabo na buri cyumwe nemiswere yabo ne bakujuga tubukusana kochanu hano ababene bagera imikotsi ngubona bari abantu mazima kochi hano rakaye hano ku omukochi no muganda taro difference abwenja abakwimuka nabamba hagira government na government ne shanke ko bakunda no omuntu haruna tarko hagira mu Kenya mu babo ya saba abakunzo kambuzo bagiye kusaba bakara hagira government 100% bakasaba obusinga bukabaho 2009 ebiri kumana mwenda okuyikuma ojuche ngo bukiyonga 2006 akagizire ngo businga burobaho upon his dead body popo wakata kugwenda kankubuze John ecyamuhero ndokuza kwachana wagara wagira ngo imwe government mwamutine mukono omubwembezi gwenzarwa bukubaruka haho naho then kije kita owakochi akajya kabaka atagaraka kuza kochi kutaya sabanyara nkabaka atagaraka bugerere umuruka nyuma kutaya
ubwe kana gabarakamye kana hostinga na then mugira because umwe muzibera kabaka kuzabugerera mukagera ngo sabanyarize ngo utakumwenda yo so ahabwe byo kwina bya kabaka atazayo aho umuntu wino bugabe kuzura ndijo kuzomucyoka cya Uganda cultural institutions kuba umukama wa toro abana ajya kujya bunyoro na handikiro wa bunyoro ati ndiyo nyido mu cyanga cyawe kandi rinsaba ngunyikirize kuba umukama wa bunyoro agera tutarize hano nyenda kwebere good example katwe kabatoro ni taka iri umukama wa toro hamukungu ni taka iri umukama wa toro kasenyi ni taka iri umukama wa toro amataka agagari ku kasese umukama wa toro umusinga takagire bizubino akahandika nagira ati nyenda kwiza korambara amataka gange na abantu banje abari mu district yawo umusinga agira ati kinda kwenda ati ngondo rubatana umusinga yahandikira na ministry agenda na government na prime minister yagira ati amataka gona ago kama ubundi agari mu kama bwanje ni saba mu gahindure gajo mu kama bwanje because another kingdom cannot own land in my kingdom hatta na hat honka ba MPs obwakuba aino mukoro omukonstituency yonde na mutera nesuma musaba so government kanegera iwe abantu bandi yes they could be a minority konka baliyo bagira ngo beino muntu wabo kandi utubakwendayo you are unwelcome why do you insist kandi so kuleta hubuzubu first wait a moment leka tuteleze bino omukama ateri nitaka yanjye nyenda kujayo that was a security threat ebintu byone bikwaterine na security issues the RDC knows that they fall under the ambit of government echahamwe kikola kureka ndicho umusekenzi bakumira sa obukama obwagarirwe bukatebwaho do's and don'ts ebisembiri gukora ndasukora ebintu ebyo yes ebintu ebyo haloho because abantu bagira ngo kama muhani ngo tine bukama muhine bizu haloho omuntu wena omuruganda obasangire nkana bagereka ibyera biraga ku mitinga president nacara koresha kwite kisakati na yete minyeto abegesa kuko barayitwaza ubaramba byo mumakano ubaramba byo koraki heino wabasangire bakore ebyo akabatanga heino wasangire nibegesa abantu enono bwangwa bakabatanga heino basangire bari mu bukoyico ebukoyico mu beta ebuganico kweli nibishakuzo kama muri mugaba kama nibishakuzo ebyo kwegesa abantu manya okwevuga okweshongwa haloho wasangire katoke ariyo nashongora tukakwate wale ebyenzara tukubiyere emirimo yabo ni yasigara bya government oborataho mirimo ya government mbaje kutaha nwaga ekibuzo cyanje utakongera byawe washanga abantu ba Buganda abashaka kuru ba professor abashobora bane binamera kabaka bakubyamahansi abatoro mbinamera umutoro mukama ababunyura ukoko ona nojya winchi basika ubwembezi bw'enzarwa bwabo bw'amani kugira na president w'abantu barahurira mu president can you achieve both icyo kubanza cha byona ubwa president na n'ubugabe hari icyo ubwa president n'ubusya n'cyangire kunko bugabe bukabutaha bwari ko bugabe bwakore bwasya emyaka bwa siya emyaka 500 bakuze kuguyeho ubwa kabakana burengaho nureba kwa to bwa president bwa Uganda bwa siya emyaka bwa president bwa Uganda bwatanka kaganisha hata n'ingumi birabirane bwa siya emyaka kaka so bwa president n'ubusya ubugabe n'ubukuru itito mberagira twire bakweta first in time first in right those are rules of equity first in time first in right which abanze cyukikire so hato buzo twine abagabe bakagaruka kuko hije abantu bugabe babusigayo tubanyizire nako hata mukweta kabaka banyumusinga bona rubambesi abo bona n'abacwa bugufu nababari bakara ba president umbyange byo ahabwe by'enzarwa secretary for culture office ya president wa Uganda nukireba bintu byo nakarcha yone karga hata hagire wensya yukushabiriza ubhangwa hato busigiye nangwa bwe n'ubusyo n'ubujya kabaka bwe nashabiriza umusinga na washabirize wa president uguriyo wabusogano cyazinga na washabirize emormori na washabirize
rwoti wacu uri kuri yana washabirize ntakiriho umugabe ngwajyaho ngwayine program yendingwa unagishikiriza unaza kubisaho ubugabe ndafire cyo nabo kushabiriza a small supplement kandi ne cyari seri cyo cyamani obhindire entegeka empyaka y'ukwete pyaka yamanyisa ngo imisoro abantu ba subjects babene ba ubugabe hati bajya government so tosoko gariko kagambira abantu tumurete tribute hati nzo kugavuga nzijo umusingo akasese n'uyagizira turugombora mu miliyoni y'abantu nabo bayanga now satu wakireba icyatabwira bote na kabaka ari umushakanganira akagira ngo izobe independence kumuriwe na kagane ebiri umwendo kwikuru ngo ababire barukororo independence grounds wakaba yumbe kabiri harabe bine t-shirt ekishane cyangu no kabaka akace no bote era harabe bine zindi t-shirt ekishane cyangu no bote akace no kabaka ato already differences kaza zireki yabiro zatandikire na obuzibo buruhwesha heji n'obuzibu bwa politics izo kubiya abantu mu bintu mugabe kandi batagire batamwene hata bakigezaho kugira umugabe ubwo babenu bamanya nukireba azitwe okasyora echuzo okate nyungu kashwaje kwate nyungu echuzo neceki ajo barimbuza aba bajoni kandi mahanyisa munonge echuzo no banya kabaho spokesperson deputy spokesperson wa UPC so izo barimo nahandiko mahure atuko ndukwa apologize ngira abaganda akwe bote ki yakoze rekagana mukana kashita kikire omukasheshe nkecura ugugu mutabano bote akena atakampikire hakabanza kije umushoka muri tabisi akara MP ija kuratirwe mutabano bote bakweta maitumu engena ija kuratirwe mutabano bote ndijo aherera kakene benda kunyita ntaza tinga tera gafast sana mushike hihi muri cyo gambira hari nako atakatebe kandi tinga tera gafast sana niyo chance yanje oragurre yana wache hihi ije kumworeka dikake ko nganje kumubaba so rwabakortaro abwaki tubarikizine nanye aha okunashoborire enshobeza abire ziri obote okutahiraki urubiri uko tubiya bakutumira nukireba nyingi ntumwe spokesperson no kagambe ni gambe byanyu no gambe bakutumira nori nkendeberwamo kagambe wakuza bagatu mu institution no gambe institution yutika bagatu mwa joni wabe tumo yutika na omtoro bamweta omkwenda now bakutabucha the same ibantabucha in the same way tingo basa kuhagira icya president Museveni ukuzibara kabaka kuzakayo ngumanye ngo sabanyara mutakumwenda nukireba icyo kikaba kigwira kandi akakosa n'amani mingi gabekata kwete cyo najya ntamwike bakose buhuzo kwate nyungu so then kandi ijo bakatahira ubusinga nabwo bakakosa icuze kindi kwate mbije nyungu kandi wagira kono leta kuri bakamba Rwanda terrorists wakisha goresho bi 10 point program ya which is president nejangu hamwe najangu akisha goresho bi ezakozurwa bebembeza bankayi abenyuma yes hata no basa takugira ngo no goresho bi zakozurwa bebembeza benyuma kato kazo umusingo kabushenyagura hata ngubuze abebembeza benyuma no wabireye ya registringere yarashenye bwira ubusinga no wabireye agire kasese akita bakunje abembeza benyuma ati uyizire ukora correction nabo bwamutaro wizire gukora correction umwana yagwa umwana wamuhebigezo byamugo hati wajya ngo do corrections waza kumunyamba gukora correction ebwata obyona rugwi koka uriyo no gukora correction oyo no kogenderira kushomesa na rwinaza watetegereza ecyo kibuzo so twina amazimagarumu abaraganise okureta cultural institutions garura institutions obhangwa bakaba kigenderira nare kabiri poko so hadi ari hati kanshume ashuma abhangwa kwitu ferirwe ki
agwo butagira umugani kito nkankore hati kiru hati ente yenyankore nyoka za Kenya ubwo kitisa rwamerama akiriyo mu agriculture akatwaka chance n'abandadizi twaza kwege byo kuri isoko Kenya umwaka gwe 2013 nakire nashanga bine enimize nyankore babika na mizigazo spams bine nente ze nyankore abanyankore nente ze nyankore bakaziyaho abakenya baza babikira nokire hatu wano nente nyankore umwom shara njango noza ko wa president oikisa president na no wa minister wa agriculture Frank tumwebaze tinkumanya nikanukana bani mpora hariya hamwanya gwenu bagera mu zero ngaraboto nazireba kandi bagera mu zero mbura so ente tuziye hadente yenyankore kubari gibana mu mbazi nokireba okay abo twakubira tu no mugati ecyo cyonka twakubira tu no mugati twari twakumire nende yitu abe tugira ki turisa hati okwata kashari gyo no getoro twaro tkompaka kashara nokireba bafutumente yenyankore tashwangira mushije uno toba nyine ngireta na shora takahoye ecyakabiri kujya warutahe guhangara kuretera tukikumugazereta ecyakabiri Nyento kurango wagamba rutahigwa hatu barutahigwa barubanga kandi yakora amahuru kandi manyeki wagamba cyakora amahuru nagamba kashara shaza gukora amahuru cyo bakitakanya hatu yakora wawe ne kashara hendera nwaga so hadi urebe abana bato engesho zabo buri umwe kutuyaho natiyazire John yabuza nguhino bashanyire nashakuza bakamukwata hino bashanyire na yevuga bakamukwata John yabuza ngo there is no cultural activity that has been curtailed or prohibited wena amaganda bona bine bice birunja nikereza ntense John kongana batikizo umwe orukwendera batikizo umwe nyandanya chire ndungu na bano bajya mutambara ngo umuganda mwene ko muyigore tikikaba mutambara ngo umuganda abaganda batikizo umwe batikizo kuboga neza batikize MPO batikizo kushoma ukireba batukizo kumanyensi yona bagetorire na wazahera abaganira bakine nkikwe zaheru zo kurura abaganira bazaheru abana bomba bamanya bajya heru mwe ngo muri ngoromu noho kumanya abana bashuhire kandi bakora kandi barinkati abaramnonga mwe ntubatwaza ko korebirare so nengesho no kora abana bakarga yibi nengesho nabwo bwaguryo umuntu mugwaki gubwa necyo napikikarga hadi bujyomwe buri kimwe nakibasa ngo watoro tikaroroga nagisa abantu ndungu niyo ino muzindara wale mnonga mkama wanje bali kutweka sa program eji koze ne tumugisha kutangaza abanya Uganda kutangariza abantu bensi yitu amazima hate busaso bunyine ngo abantu ibintu bakwenda kubereba tekatande cyaranshongiye mwe iya mene yargo okushoma ayana jangwa bane egisho tubakizina ngwe kitikiro ekizube kitwire munonga ekyo kubanza no kushoma because okushoma ntushoma mu rujungu hati kutezuri y'abanyankore turi y'abaganda turi y'abasongora urujungu ntufashe nabo kandi gutangaza nshonga ya rakaya bijo batiro kubera barwana barugo mu rutaro byagarikana prince wa Bunyoro bahika rakaya kabaka yajati na kwita keri hati echi mweni yayetongora because atoriya nawe no mukama wachereba so kuba muhita keri iri rakaya izina ryanka ryanyebe iri kingdom ejo coach hati coach n'abanyuru so bamuhereza so cyo kana I know gabe ko muntu because dakarika muhebwa ngo amini yahire abanubi unanka bombo nawaza bombo no kushanga abantu bonkani nawaguje no kagurita no bagweki jiko chitaka no bakweta gara center zawe ngo aho no witu taguru natoro karumba bachereba ekindi ukose dini wakore dini okaro kushoma okare technology okareba globalization byona bikatwiyaha tukasigara hembiri
konko bongo gwitu no kucenga kuona kuri Canadian Prairies na nahandi bame bakushomesa ishomero so tine ko batakutaka kuteka kugira imicwe niya kutambura umuhango bwawe kandi ayishomero batakushomesa no mu kanisa no mu zigiti no mu kiliziya batakora iki batakushomesa so twenda ku understanding ngo twenda kuhindura ninga kwekubura because bakatukubura twanya kwekubura icyo kubanza twino kubanza twaheshi ikigambo Uganda because mu Uganda tuje bapangisa wa umukama wenje wano pangisa umuntu kwimbo taka kudecoratinga kugira utoka hindura ibati ukata amategura niki no banza bafunurisa kurwa mukama wachi wa mukama wenje so abanya-Uganda bamanye ngwita aba Africa Uganda tuje bapangisa tune cyo gukora tabanze kubuza bakama bihanga kwe tito arikoze tito atiro boundaries zone tito it we are free to move and use land as and when we could of course population kize ne kura hati byabaho kuvuza kingdom zezu zikazitarokare za created by the choice bachezo mwatangiye ba Uganda yo Uganda kintu ikigo Uganda bahingoboro ibinente ze nyankore hati yo kikatangiye kugira ngo kintu akari ninte yemwe na afino boro ikagiba bushongora abantu bashereba so nubagera ngo omurujungwe bajya ngo weva controls the piper controls the tuninga mukama wendi ngidi nuwakora ki nuwakushaba ishishungura icyara ishungura bano bashereba so ebintu bitwenda gukora ki kujya gumantoreba aku pida na jangu ngabaganda nubashomere munonga nubari hamwe hono yisho ngo abakubuzi kwibizire bakana bashyira Buganda ko kutambura kwazantungamo wazankayeho n'ahantu hono mu Uganda all trading centers n'abaganda n'abasalamu nujyango ntiretwa ki bakaba boherera no bakifa bandize hati nicyo kushagereza bakaba kugira ngo kubizire bahamba ensi bagiye mbantu hati bemera bajyango hati iyo niyo twaho bugabe hada abantu bamanya ngo tubakine kibine so wano shinto no kushaburira cyambere akakikwereza because nuko batandikire bakora bakije ibintu babiha abantu bagwendo baronda Boaz ngo twakwereze iki hati abantu bamanya kuza kufinisha ikintu cyona uyu no kuceba bacereba so icyabugirire bugirira abanyara bakaba ari abakozi bakabaka ko bari abakozi bakabaka bije kabaka yabahereza bakutura hati bije bakora kibakanya bafuna mwe bembezo waba yo mahe hati bajangwito ibikozo n'aba istana bajanga hati itenza ku maturi mu Uganda tugumana tukaratira byakabaka ito buhanga witunduza kubwiyanka bagira ngo hata no bahamba umwanya ugwe bajangu itwe bakatwaha kubano twatura to no witu kinohuguza bacereba so nzo konflicteza no ije to kwija because tubona bakama bensi yabejo bacereba wakoreye kindi ica nkanabagereka nabagereka Omugasho gweye tutakagiye no Omugasho gwa nabagereka akwana Omugasho gweye no kora ki no kurebera kabaka Omugasho gweye tuguru public wena ashimwe nasigara mu kikari akarebera ki akarebera kabaka so the moment warga ruhange ki yapangire ukazabindi niko kushenya kuko Kenneth omumbera yitwine dini itwamara na yeje myaka yona burizwana habaruka hikanisansi giceriza manze ngameshe nshobote numbasa nuzo kucyongeraho ndungo nubasa utakwemera ukajyango imicwe eriyo nefa kujya ngutarobo embezi bw'enzarwa edini yone ikora ki kana shoto je nurwe kwaso Boaz edini nayo nemwe inovunanizwa ninga sone bitabo wano tusoma Bible itabo kwikirizo mu Bible nayo ne guidinga kuba n'imico kongana no bugabe ningo bwakabaka no mu gwabo kurebuka ngo abantu babo babahereza ninga so babahereza icyo kure kibatakumanya bakimanye bakega bamanya umwana w'umukininga wo Moses semana nagamba atagati y'abantu nico ruko babiro bano burura iyo mwana utokora ngo gwe nuso no gwako bataruso akuzire aryo myaka yaso
nabantu bakozere ki akuziri so owine kumuhereza ekitindisa akuba nari umuntu mukuru nico nagambira ntu washikoko mu Uganda kituru kubera umwana muto nubamwegesa kurebwa ngwe yazarwe yatandika kwitegereza kugamba n'abantu takabasa kuramusa umuntu yemeriye natikwa ko batikiramo so ekiro kumanyisa ngo umurubiri harimu owe byo bahangwa borubiri bw'Abaganda itahe kitakoze iki nicyo kuvugana hari umwana kujya torirota urayagumiza moto yakora ki yagenda ecyakandi umwana w'Umuganda no bwo kumunyize imirundi mingi ariko uza kugaruka mu nabanza rero yaza kugaruka mu kigambo konga hatababa we namara gakora ki nabaruka nko kuyakunda so and izo song atitwe nkaho umuryango kore baka ngo ente nko kubana bagamba ibintu byo nuko byahindukira nyonka kuranda kwetegereza ndu umunyango rasimikwa natungindi yo yiba kwete nyankori kwetegereza namatega yo gabonire okusinga genzungu bano yetegereza nico rukora babawaza abantu barwara burwire abo tubaru kusomesa bwati bine kisomesa atu wanoza nkamuhanda hayifu noza kugira ngo wakuriye ko konke yorari izo testing igufana ryuno basana kurira na kubandi bari yoro konke rye ko hito nyankori izo ndibarukumire tokakora ki omanyangwe nyankore wayetegereza n'ikintu kitu cyo buhangwa bwaha konka Kenneth n'ikibuzo cyo nabuza n'uwagabo kikabaho mu ihanga tugiro bwembezi bw'enzarwa ubugabe bwa kabaka bwa mani abantu myanyije bagaraka bahagira president bamwishitinisa because for example hati turi mu cyayi nkakacika nareka tubarenka kororo nari nambura tuine president tuine na kabaka bona nibisha endure bakutera kabaka bakagitera president abantu bijuka kure kugoneza ngabemeze bombiri Boaz wanobero wawe tagurira abana monyo nyina barugugura noteka ngo wahiza kuko mugano uba kuterenga atorukora abantu no hagati ya president akabaka bamba kwereza umusoro iboryo mwebembezo president abantu bakabaka ninga abantu bo mugabino bakwiriza umusoro waba ko riba kwetago wizamba kuterera ki engaro rero na nubwo mu rumogo y'ugwaro kusomisiza abantu ninga kubereke cyo gukora okumo buhangwa wayendegereza kumanya ngo bindi kusakuza mane bakamanya bintu byitubwira biriya nawe kahombaza kumuterera ki engaro nakaruru abo kumanya ngo nawe ibyarabakorire nibyebyo buryo mwakamanya umurumo oguburyo mwakorire mugezuri so mbatikwa kumwikiriza bamuterera engaro na nakaruru aha kuba nabakori so hata kirukwita ecyo rukureta byo nabyo bibaho abamwe bamanya ngo bashikaho ngo babakunganya bamwe barabaterera engaro akwa bagire sente tubakukora tubakuzukozesa bamanya ngo hato mugabe karazeho nubwo barakora iki nubwo baraterera engaro nishoro kureba hati nkaha isaha iki atukabagire ngo bugabe bwagarukaho umutu afu n'umugabe wituka tugire ngo yabo nibatikwa kurunda yo nkatu n'uwagabo bwo mujyango hati nibugira yemuka imikiraro hati ogume no disorganizing umukama umugabogu hati to twende tuzakuza tuje ngo aye byanyu tukabicengere mwe na mbe mwemeriye ecyo mbe ndakora Buganda bashika harsezubwa bajyango to kurenga hakaba bamuzuru nico babeno bakoreke nico babeno ngatka ukabagarukini ana hatu bagarukini wahora na mukaka bakanaza kuvugana president Boaz yo tukura ngo ibyo ni nkora Boaz iwe to kucireba ngo wor kabaka ati uzo kigendera zarane waba bishop bahurire president nakwereza ki yeno manyangwa abachana kwambato isharo kwera muto kananda ngo hati mu mwena obungu bwono gumeno manyangu nuwakwire cyo mugaso waleta Mario gikwaka wagira Mario ukaza kumugamba kuko binaje kuyo so amanu gona gumaga hambire waitegereza kisembo katazi yakunda kandi hatumwe niyo musinga aha akara tuwa tugira ngo uriya ngo besije kuyahereza gama nawe yaga ngo yajya mu museve na je kuba mutire tubamutera omusinga tubamutera yorojya ngo nabwo tubamutira ebi byona Boaz miliyoni nibyetorora kugira ngo tuyine government yangamba nyine Michael take it up ubare mununga ni abebehero ni topic nundi mununga abo kuba netwataho nekwata antura yitu kabantu buri umwe no hakuruka
hazana ikintu cy'ukuri edini kwiyizire ine byasise wayitegereza so nyina ngumanitse aho kutureba ubuhangwa bwitu kino kuba controlling konka controlling yacu twakwasa kweta goodwill kushanga ndo controlling kandi uyikiriza ubunga byo buhangwa nico no kureba ati chikweta isa kubanza batere birango mukabaka munaraba nichikwataho iwachurra ukamukabaka munaraba kuzoka mukora ki ukamwinana kandi ese chitinzi wayitegereza in so doing hine generation eyo kwanda batekaho hine chani eyo kwanda batekaho nana abatu abakwanda bakura bakira banereshe chani and it's very important kungato uzokushanga nti government eyabajungu ba resi it's more of force buri kimwe cyona nk'ukugema n'icyo kugema nicyo kureba ati buri kimwe cyona in one or the other hiteka rukuchwara wota kozireki n'ukurweki abafrika abakwanga kutimba toyireti atwanta bagenera rugora no umza mu mic ni cyo challenginga abantu bamwe tugira ngo wafota zurwe nozurugehene kongo tuza kureba umugambo mwe yatugira ati uruguma yakutondorage kuyana twira y'ibyafaye by'ubugabo ngore yatwiga ngo kubagire kwemereza bukaba mu myaka 500 nyendo yebuze edini sofa umwafrika ine myaka inga kandi tugire ngo bashoye kuri itawa wafire edini takizire bona bari mu gihena iyo mizumo yo kumane baleke kashati umza mic so culture yitu hine kintu cyango ecyabire kora umukutuguruminga nkihanga umukutuguruminga nga society it's with no doubt nico cyo kureba ezesha twena tumuntu twari umuyaga ati nyoka njya government n'abantu bakugitekateshera bakumanya ngo bwembeze bw'enzarwa nubuza kwimusiye mu cyumbantu bagire kworoba bagire ku obuyonjo nayo government yebembera abantu abagunjukire abaorganized abinemje hati yo government netina cyumbantu abantu aba cultured in circumstances leadership y'ubugari yaragaye yagisaba abantu imico batronguza nico gaburi ya penetrachi then abinjira kuchikora kurigero mu submission zabo kurugira ikiriya brown current nani sha kubuza munyeto yes government abakubuzi manya abazungu no problem government ubugabe bwa quality buroho uwaye bwenu owanyo umaragira karani meeting karani meeting nayo ne tagisa government umuhereka yari kugira family meeting ubari no wani nibito mtuwe kwasiza gusa kumza mic plan zezi zikazigira the top leader wale abajumugaba nguko uri mu Uganda wakanda plan zone ziri mu Uganda urukuzikura zone niki ndikabaka wayitegereza in circumstances nkabaka taruti bayisa na clan ikora ki cyongera current yombanya yakore tumuntu wegera clans kunkaba kujya gutondora clan yawe bacha basa kora ki kuchikora wayitegereza so in so doing to in the history yito umuntu naga kandi abantu bija in years to come bako batakumanya iyo history jikwandisa bako bari mu yanga bakora ki bakuyaya batakubatire direction abo in circumstances mutokumanya da okuruka no kuza nkabasa kugume bishoko ni cyangwa munyangore furuka angore akaza handi akajwa bagashanga nawo mushoko je ndokora imyango atajya kwa pana wayitegereza kongo mungana no gushanga USA na in that sense of belonging wayitegereza kaza n'ikintu cy'umunonga omutuba ko abantu every mwe kwasa abasongoro mu Uganda no kuzayibagira icyo kiza kugamba no kyanti ni the government umura 11 values the kingdom zizabezi can is empowering aho the role of the kingdom is partly nene yamba ho government so tine kuzaga kabeka cheme nanyenda gambara bari kutureba hato Buganda umwana w'umuganda yabaye n'imyaka mukaga namanyisi namanyanyina namanyahiba kusubuka namanyise nkuru namanyanyine nkuru umuzoro
omuziro namanya buri kimwe nayi babazikira ishaza namanyishaza wanyategereza konko waha ane kitibwa cyabo none kitigwa cyabaganda konko hati waha wamujyote cyo songoro kitu cyakore nikiye takukimanya icya kabiri wamujyote mu ruganka himukarganka ho wanyu wanyategereza so nkuri yaho no takugira atumo gurde mico yobo Joni yabuza nkoro kumanya shwe nkuri yaho aheza kubuza Boaz Boaz umuntu wena abayina direction abayina hapo na hapo no mumanya yo wano mangu tokumanya ho kugana ho kuziwe obiricyo nyine mbamanya apana hatu wazi nawe basonkuru wachino kumanje Boaz hakabona yazo wabo kina kumanya hacha chomia reka kugambira abangi 12 abakinyine abasateku yitandikira hagise nguru nyo kubantu manyiwe no bambanyi nyine mukama muhara wa abantu wa nabambanyi ino mukama watu bihatse cyo watu bihatse igabo abantu bamanya watu bihatse cyo bagera y'icyo aranyira kubanisho abasongora bona abagire ngore eyabushye igaro takumana ya ngambo ya kukuru aburyo mura namanya muzeyo ya culture team abayizira hano nkole bamuzeyi yarariya murumba bamuzeyi kosi yabaza cyo cyangamba n'abakoko manya n'abakarative kasta kageraga mukama mamba bantu ngo hatakumanyise guru no aho bari wani kazo no anti abantu bamuze tubora abise guru no bamanya ariko muri cyo kugiza abakore mwandike naka cyarenge abanyankole ni bamanya bise guru abanyankole ni bafuneka bakawa korora n'uwaza ondemo Burundi omunyankole umurgaho kajya shere na umugore umunyakole namanyise namanya Uruganda nitumanye buwibu otakakiza zuko kamanya mtetongo Kenneth mureke nshome feedback age mureke nshome feedback age uguma mweta Jackson nkora n'abanyabhere kanoni najangwa abantu besherekera umboyembezi bw'enzarwa okutunga byabo konga kutari kuratira ebyenzarwa turiyo nitu bareba mwe bare okushoborense Jackson nkora wanyabhere muri kanoni webare ogumba mweta twinela ubona mukombozi shoti yatunga mu butandu ukaro shoti tar kubimbwe no shoti stira yuna areba program Lauben mukombozi twakusasira bwa butandu yo atungamo kunkana tureba kuba yasenga message najangu yahagira ndi abutunga Kenneth ngo umuntu utakumanya hari kuruga nabatari kumanya na harkuza Lauben twakusasira Lauben mukombozi Alphonse tugume nempika hona aribanda nagira ngo amburiza abagayi gabo ngo enshaki ibiri niteko munyungu yemwe ikibuzi cya kabiri amahanga go nagatungukire gakayamba ubwembezi bw'enzarwa okukayiga kire nagira ngo ngicyo kurebera harabaguma obaguma batama 15 umusore ekaya bono basika 10 umunyungwe ore mnungu nagira ngo cyo kurebera amahanga nka Canada Italy Spain Russia China America gakatunguka bo bwembezi bw'enzarwa ngo kandi ekukira byona ngo family y'obugabe nene gasuro okay na yanabuza ngo nege suro Dennis ndiyo mushija dikasi omuri actually rweshandi omuri nyabushozi najyango musinga bakamutwara bamukwasira kakondo kempari mbwe nati bamuresere ahigura umunyonyi nibamweta ruhemba obwenjura tubahaburwa nakutera akimara kurembesereza akushekera akutamusa abantu abamurungi omu so najyango ibyo nabukoze room 7 we Dennis ndiyo mushija we nuko yareba kandi byo tumango igekere law enforcement dina kabi najyango gambara ndiyo butunga Kenneth ngo bakwesende munurebe kaje mushogo yakurigera hashinyo sente nzukwenziye Ijo budget nyungi Marisa na mangozi nimpa mweza bari mubuza accountant wa mubuza accountant wa Sky TV yahereze ke sente nyuti nyine sente zo kugaba aha oguma mweta yona ari cyabaginyi nagira ngo obota ke yobwembezi bw'enzara abo kuba akana manya
amana gabwe politics omulingo nokuguma je no Museveni akagara obwembe bw'enzarwa akwa kana manya amana gabwe mbyutikiki konko obwembe bw'enzarwa obu nubukira kweza barwana n'ebiruho aha kandi no hogu aha message ndijo nerga nirigwa twinira bwera mukombozi najyangu ushobora abantu ngutiya tunga butanu ngisi muzamukabi ikarati kabiyanshobe okay mukombozi tiya tunga butandu ari umumbera nunje muhumari icyo manyisa na nyamakuru nantungira garifike aha katurebe tu text messages utundi to abantu basendeka aha ejene yanu wataho James yarwetamo nagira ngo nyebarza omwami Moses nuwagaba na John abasubmission zabununje mwambo wazo obwembezi bw'enzarwa bukayo buruburunje konka kwezere abakubuzi bito bahangwa bwitu kandi kiretwa politics government ya rwagati nikiretwa politics na government ya rwagati ndiya bitunga yaga mamazima obwembezi bw'enzarwa President Museveni takabugariro iwe nwata hono ture aha ben no mitoma neshangwa Markenshunga kiruhura najyango nsimire ntuiga natenseje munonga ubwaye bwankore butagaruka habo kuba ubushomankuzi hona nakutwine nabakatwara so nateza ngo mbizwenza rwagaruka ubwo bamweta dani byensi no wajyango unabiha kunkati niki wagama nabiya soti ndakishome cyo uwagamo omushomesa muhereza ambroze behangana rikibagarwa bisheshibanda nagira ngo tarakureba ubugabeno bugarakaho na munungo bwankore ngo rero ngo omuntu ayibazo ndijo azifuna uruhanga we oguma mweta muchunguzi Silver TVs arakampara bigere ya guri umurika mwenge najyangu natangara kushangara umugabe atine kikari kandi ahandi hariho ekikari kitine mugabe aha mu Uganda uri mwenshi basika reka umugabe atine kikari aje to ari kikari cyankore so ngutoreka kuferu aha Matthias unumweji hariyenga ari secondary school nagira ngo nanda kwebaza munywani we ndiyabitunga Kenneth ngo bitara bashugwe takwikiriza mbwembezi bw'enzarwa ukuba nubureta kubaganisa umubantu okunyunyuta abandi okuharahaza abantu kandi we nko munyankore atakasha igika nakinga nabusha ankore garwa obugabe bwayo so ubwiwe niko yatensatyo ningira iryo feedback ketumare ahabwa ekireki twatwine message ya yoha nagirebaho message ya Apollo tumusime Karega Apollo Karega wagira ngo President Museveni akangagara ubwaye bwankore abuko abwe nshonga zibika za clan issues akatari happy na necha bahinda ku bano bo bakutegeka so yacho muyataho abasita cyo kurebera na muhoza yinaije so Apollo Karega najyangu naraga kinoni muri cyuruho najyanguwe tayine buremezi bwona no bwembezi bw'enzarwa bukuba no bugitaho cyangwa mbiye ntuguka kureka no buteko kubaho na government ya rwagati kandi biragiro ibarabe ne baganisa babiri habe hatariho kizugucona Arnito Godfrey nakira kutuganira mu program ya yishengero Arnito Godfrey arekashonye najyangu noho akobasa kuguza amatungo ge gona ngo gatungwe abandi rera agumiraho meaning Museveni yaha obugabe abantu baza kurira no kuratira omugabe orabarho okukira government ya inaremu nawe nka president so omukuru God najyangu Moses nwagaba ngonote nsaje munonga God we nuko yareba nani wo wasindika message ni nkureba konka message yawe turagishome baro ataka kwirukanze kagera ngo yanafa cyane naba Sky TV twazagara ko mu studios twine buri muntu akoze dakika nkemwe ugambe bigambo byo kwendera program ndumva going forward obugabe nyensya ntuburebaho obugabe bwine chance kugaraka
kubera bagara eby'obuhangwa hamwe n'ibagaro obwebembezi bw'obuhangwa omumbana atari UK ni n'omubuulizi mwene wa Reverend bamubuuza bamugira ngu ati ntugararaho ebyanyu noija kubigaragamu kakugira ngu akayagira omudini ya edini n'ebyobuhangwa tubikora ki ebintu bigita so yataringa down off that was one tubagama abanyangore mwe umugore ki mutense bari makora ki kwikirizana so ni challenge meki yoga hati wakurebe edini akuzwe ni bija bakaba ka options ibiri nogenda wena ninga muko barwane basigaza ibintu byabo wakureba Bible tugamba urebe original because Bible bajyanditse n'undi kabibi nyingi bunonga wagenda ukashoma urimo ruyabandizemo ebigabo kujoka bito mu rujunga for example bakabajya ngo we have celebrating a season zone seasons zeno manyisa bakata kumanyiseza ezobwire bwenjura na obwire bumushana bakamanyise biro rukuru koko renga Easter gate obwire oba celebrating ukurugangai umuhambo bagara kwa bako Egypt nabagere dini zona obwire butumazire zona kuyobwire bwa Abraham hate dini ensya munonge ne yabahaye tine dini ya Juma Africa bachere so all the bintu byona dukoze iki tukubaho by mistake it is a designed system so twino kucenga ibintu byona n'uruganga ni bitanakira ubona ubuzanga government no yagitire ikatibwa gukora ki abashi yagironka mu government yo gamba cyana gambiye ngo mukama wenjwa noki no bagiye kutura muri ngo kubansi icyamuhero ndibindi murongo cyana uko ijoga wagize ngo igishogumeza ikempa kashamukaga kandi za kitano ikizo butinde PD aha TV tinde na manager yasi ndiyo mukozi ukende muntu wawansi cyanguriwe mu wene akura mu amanyangu na akano kampi cyo kurebera twina mazina athinkani hari izini ya nobati hari ya kishi yakunze so we n'amazina agara cyangwa ngo uyu munsi ibi uyu munsi yahe kandi nana so nohereza abanta babiri nohereza umujungu yapirizina iryeye ogohereza ubuhango bwabo kandi shimwe kiri empowered sinzi kiri empowered so buri magenda cyondoza aho yabigire nana aho yabigire biske na hari na hapuze waiza kumanyecho ubusinye n'uburaga ko mu nsenge kukesh akabiro nzagumurura kandi icyo bakatubaganisa munonga hati ko kuzo mu kanisa bagambere ukizo mu muziki tubagambere ukizo government na yisho government ni shorozo mushoro ya Uganda government ya church no muzigiti na nakibyona y'imshoro mushoro kare so abakuchwa mu bingi munonga hata rero betu wasaguma tuhani so twino kugaraka umuringo guruhanga yatanje. Thank you man. Thank you so much. Rogers no waburunga nagira ngo onsimire Moses nwagaba kandi ogumumurete ubundi John akaye gukwajana. Rogers waburunga kababi hano nashiwe John kwaza kwigukwajana myaka iji. Guma mweta kabogoza Nathani no akashonje. Kore bubuturumba tabaruse yoba biba mwibirimo tukakunga yagikwatara masindi so kore bubuturumba bari kutureba imotoka kuyagaruka yataho Sky TV atumisha kandi bembe mpuzya bya umwamindi yabitum yes turukuje nyenzi bw'enzarwa 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 hatu wanga cyabazinga ari umukozi wa government niyo kasatibye bityo na government babahuzya bibanga kuzitanga kare bushira bazugangaje so kabatangente zabo bazitwaro Boaz n'abakoreye ba Sky TV amazumanyo nimbagira
tugarura ubwembezi bw'enzarwa tugarureho ubwembezi bw'enzarwa rero abari kubukurura umugabe ninga bakabaka n'abandi babase kwegesa abantu babo ubuhangwa bwabo nk'abanyankore tube turi n'ubuhangwa bwitu tube nitumanya ikiri kugenda mu misho mu ihanga ryitu ecya kandi konka twatwine president murungi ngageno Museveni ohira umuntu abawe ni murungi ukore icyara kwenda umwembezi w'enzarwa nondo wa umwembezo murungi manya na hati nobwaro wenda bo abanyaganda turyakura nangwa nobwe hizogu aguma natusomesa intwaza y'abanyankore batwazamo okusinga kuguma tuyinogu tumuterere ngaro ati n'icyo tuyamba karago mizamo so Boaz nyowe ni manyangu umunyankore arkwetwa umunyankore witubuyira nibyesongore bibukabona hati nyowira nkakora ndukureba nyakwe mkuru wanje akiteka nke bitakuribanza bisiriro munyungu akujya totarye bitakuribina mizi hato kiriye kitakurecha kwereka ngo ina manote ko gumuineki omunyankore akabarye swiga hata kugirya nabange wayidegere so ariko abanyankore abine nkora yabo yekinyankore kugira ngo omunyankore atwazati na wano yetamazino yetizina ry'kinyankore yongo kuwano gamba nobody so no government nonda mugama wa government abantu yagaro bahangwa ninga ndo mukozi wa government abantu yabugara oyiro omwebembezi president Museveni ogwar kwiyaho obuhango itwa butuhitere ho bwitu bwa wayitegereza rero ito base kutusomesa tumanye obuhango bwitu so you had one oyemero kangira ngo akwa wabuze kibuzo ngo twatwine government nungi mbagira ngo atarumirwe tatindura so twatwine biri kutunyiga nk'abanyankore netwetaga karcha yitu y'abanyankore urakigarre wono aha myaka 40 yasakarare bwo kubigarraho kubitwegesa ngo tubikwate katuraje nururiye izakora iki ahubwo nunga Mike ningira ngo president Museveni no muhamaxi ako kumanaging ihangana ikintu cyango so kwara base kwara byamagara akakora hanguta akakora amashanyarazi nano bwembeze bw'enzarwa katugarraho obo buturu hati list tugambo niye you give it to him ako amanaging ihanga generally you cannot satisfy everybody at 100%, can you? Open mnonga kandi program it okanye ndakuma kimuteka sa program bimwabizu ebitwino mu ihanga nabo kujanga obwebembezi obw'enzarwa buruho ombutabaho bwabo nicho kurebera currently tumuntu kujya generation iyo gambire iyo that's number 1 iyo butatina kintu cyona wayitegereza kine generation ari mune yishya egumire muno etari mukantu ko gwen ko futino bwisho haza obutino bwisho utakakirebera kirebera ya government hati enshonga zimwe abo ifite abashumanguzi no butagira bwembezi bw'enzarwa kujya omuntu nakura mu ngabagenda gukora kurere kurabo kurere oyishanga omuntu tiyaba groomed in a particular direction ate generation niyo nangu watachonoreze gito kumanya ahubwo iki government ezesha haro cyane nyezo kwe shimwe batazira hati omuntu kwaye yakuze nayiba ati no kumutero mukono ngombuto iyo no dede no kumutero mukono y'abafuno ba minister chikubasa Okay. so dushimye kugira nti yes ntwikiriza kugenda cultures na kingdoms nazo zazo bizazo konka zino mugasho muhango umukwaho kwihanga umukorganizing abantu mu ihanga umutebeka n'abantu umutwarize no mu mbaho yabo so integatega ati government ishimwe reconsidering empowering kingdoms other than just cover V8 it should be beyond that. It should be an organization organized in a particular way. Tukasigara tumanyangu ihanga Uganda reka rule the cultures is you Uganda. Abo kwitwe nk'abantu twasa kugira turubyo konga cultures zaba zitatigwe mu mani through the cultural leaders. Uganda neza ko ushange Uganda tashiri ama. Thank you. Abaturire ntwenda basonere kushaba ukusasirwa
amakuru agutungire ngo mukombozi yatunga butano mukombozi yatunga butano mukombozi arije I think information ninya nanje tungire kubi mukombozi arije mazima abakutureba n'abakutura tayine baremeza ubwona twinala ubene mukombozi ina turebe atunyana message arije so abantu muhumure umwami Habat Makomba wabara kansara wegombera yashitura district ya Kirhura Habat Makomba bari kutureba na family yone Moses nkaroya nanye ndo tutangarize ekikuretera nkobo akabaka bwa Uganda nkobo singa barunzuru bare bana kubona government ningi tugere ngo biragira tubi kushoboroka okudefining emirimo ya buri umwe katandikiraho ate no manyar kumerwe na kagani Lancaster conference kabaho kwikumira kumwe kagana aza kagani ibiri constitution bakoze constitution ate bakabagize ngo bwakabakabo babukora a constitutional monarchy amakuru gacyo kabaka agire executive powers bakora constitution ya bajyangu hako prime minister abe head of government abe leader of cabinet konkabe ho kabaka abe head of state hataza mu confusion akwatu oyine head of government bia na appointing ka cabinet ya appointing ka ministers in wakura police kan kunuya oyine kabaka kabaka nowe head of state wakura mahe go head of state ntimayisa ngo mahe police ya prisons byansi akozo ni state institutions hataza mu confusion konka ko kuzagorera nshwebe to kugigorora sendiju akonye atije kingamba aba babwagima bakajya ngo bize gorora nshwebe zankahi izabezero niyo shoga ya munano mutayin point program ngo bakija gorora nshwebe zabezeki bwene kore wija gorora nshwebe iyo kubanza wagigorora yakabiri wagigorora yakashatu wagigorora yakana wagiguruka yakatano wagigorora tumayisa ngo giye yakana no ikirzana nenshobejo ngo kisheme kuba Mano reba mubazorida nore government baka wale documents zini bakaja mu Uganda because Uganda at that moment ikere a formidable state kubizere ba missionaries kwendi bija batungana bafuna information bagara ku Moses ayina kizena ngo batagara huko na bote akana na kumiza mchiria bashire icyo kutari public ekibuzo kigera nkore wisha gorensho ezimwo kazigorera izero kagera ki ukazere kankana naro kazagara kana mwene zikazi gesho bariwe nari zo beno itenshobe ejeketaro akaba kumurwene kagena mshanje ubota kahenda ho bugari bwona ubwakabaka bwa Uganda ubwacha bazinga bwa Busoga ubwa no bwatoro na Bunyoro no bwankoro zirota ubariremo President Museveni kuyagegara yagaro bundi ubwankore bwagera ki bwaburray echo mansa ahaho Western Sam 7 akikirizana no bote ngo bwakore bwo buryaho ngagana mshanje mwene bona bakatendereza we bakaba yo muri gihe bakaba yo muri tumwe so anyway nyoni nkiriza ngo President Museveni no mwebembezo murungi no ndabe ni mukuritsizinga nkajyante arhe ebwire nkebi kutahira obusinga kiko kano no mwebembezo murungi nojya ngo mwembezo mbimba mukuritsizinga no basa tokamara umwe yarambe to kumukuritsizinga okagumaho ko kana bakweta babika na buhina bemba bakora sizinga bakaguma mwene kakawanga yefeye obote taramwise kawanga yefeye yisimo kuru so President Museveni wembezo umuntu cyo mayisa ina bana bari bamuri nyuma nabo kabari babiri kabatarafa nko kuba kwaga ni inchiriza ngo kinsa President Museveni no mwebembezo murungi ko kani mu challenging ngo kora no manyangu kwisha goraki inshobi ne yagore girota ogigorora kandi ati ni pota ngo hari yabuseri kamukuzi hakaruhenje yo mugabe office nko batizingwe kenika office hako mugabe ituntu banya kuriya ubarije bari wabarije ni pamanyendo babo rufuta rutombo ubwengoma so ate aha office mbene ji office ekazawo yakunkumuka hakaza munaba RPF samyaze go bagikora ka office yako ekizimbe tabachunduza bwene hati ni ndebe kizimbe bachunduze tabakomaho n'ikikomera kire cya fence nacyo bachunduza ni nyebuza
tugireshe ngo Mugabe yo naisha na nebe binta ni mpora ngo harabibitaka hino twiritaka ryo Mugabe ndashaka kuza koreto Mugabe kumbe ekizimbe n'umwanya yagirata yatwi Mugabe witu agaruke nitekateka nk'inyonka twiga Mugabe yagaruka ndayine cyakunyisa nitekateka ngo arebe inja kubasa ukebya kubasa gukora ahubwo kuba ayine kitinisa nahurwa mu cyanga cyagwe John niwe nebigambo byo gufundikira wabere muno Mugaba Palace yereka mukuzi pete ntarebukaje mu Ministry ya Tourism ni Jungwize kan contract kaja Block Technical Services ni company imwe local company hano muri Mbarara umurumo guriyo nbijya kuwa Ministry ya Tourism atenyi kanoto mutime na Mugara amatendo bakiza hano halonje bahinduka na commissioner mchara commissioner Lydia wa tourism, so it is like a tourist site konka Omugabe haburigera hona Omugabe wari Omugabe najyaye, so it has nothing kugira ngo ubundi, it has nothing to do with the land grabbing or anything. Number 2 ningira ngo culture za abana bitkufa ahari Omugabe na habutari ni it is general. Omu Uganda tutahera mikoro ya abantu aho kusanga ngo mazumu umwana na hospital mu Uganda kandi nakugira ati Uganda tinkurumanye Omugabe buri muri nkore the same thing no jya hantu umwana agira ati nyowe I can express myself better in English abantu babona bari John haro message yawe ne rwo warojaze no waburunga ubwo rojaze yakakwemera yagera nkunogera ngo abasongora bine omwembezi w'enzarwa John ukora tagamba atyo no kujumirana ha TV no kutaha kuri yataye no kutaha cyo kurebera ko umutina ati bono yango bakamureka John ari nahenda wana hano tukaba yamba bono kuchira mu matiyane kuko nana cyenda na mukaga mukido weitu omuntu yabazalira Omugabe n'umusongora tuboga n'umuzira kandi mukakiriza no kuvuga tumara tugiye makara hano ne 1896 twabaretera hano o wisaza yakora ibintu ndatukuzuje so ya ngo ngira ngo mureke John ahenda now Omugabe halo nsonga yo kwasa nyoma issue is ensonga yankore erumu tribal sentiments within a tribe. Denying that is really no yebiha because no muri omwe nakimanya hatika kuzo kyagira tukacha atito kalicha witu atuma watakate kitakuriya tukirira hato mukalicha yakora haro habamo abatakurya ukuriye bitakuri nicagabo anatwaya hatika kora abakuru muri nkori ikitakuri kigambo kandi wagambe kitakuri namazima kugamba mazima kendetse namazima John umukalicha numenya akore ukuriye kitakuri natiko kalicha but initse mu nkori ukuriye kitakuri nicagabo nanguna no mukazi John omukazi omukarikezum yagamba nke bitakuri akagamba nke miniki mba mushekera ngwite byo no kabimanya nankaye ikemura mushono muno mana mazina banyinge bya chikafuru hano muri nkore netwara amabinyaruguru rubirizi no badugembuzi onyetegeri na blankite nemfuka kazo wogu MTV kazo umutayibere mbuzi yazo shuko umutayibere mbuzi ya network mbuzi wandi yakutunga kendesi umugomero wengu rushere wereji namana wereji asemba bole ukatwara gutwara igini nkore rushere wera mporo yantonda ekiseji akabura eti 12 chiyonga mubere yonga buremezi eti 12 kazo nduzugende owandi yakutunga embuzi mukaga kazo yona ni nkore John and the kingdom should have same culture, same norms, same language, same everything. Do the people of Nkole speak the same language? The answer is no. Ogunaje inajeta isiani. Some sons. Zeta sazi. Some sons. You can't. Is that the different language? People in Nkole do not share the same language. They not share the same culture. Tumuine bizarre. How can you have the same corruption ni marwabo ometwazi te kumarwa kalichazi abantu abibiri hanga Uganda umbunyero na toro baliyo. Imbedeze cyuro
kirungi president Museveni akagera ngo wakwenda bwaba busabe iyo mu busabe through your district council which bayiza abarononga John haro message yo mukazi yajyangu onsimira muno manje John inza kukorekea izina ryene nambaye tingwe nabambingo munjukire we mugamba kana tumbura mwaje umdile reka tingwe ndakwita makagabanda bwa program ndwenda kwebaza turi nawe John no kutuganirira ikireki twenda kwebaza umwami Michael Katurebe babare kutayira babare ndyabutunga Kenneth okutayira babare icyakuzire ndongo Nobati okutayira babare Moses nwagaba entwiga okutayira kuburukanya rwa kanano rwa katano mbambuza ubwo musongoraraho Moses araho azingira nti ngo turunda abandi hato musongora bamba manyangwe no mubihi just nje bakubamba kuburiza no ninyo kumagale bitakuri kaseta kurniya ini hano awanyo mpate mwe yawe ndeka watumura watumura warga jankazita ndigujem mureke mpendere program ndwenda kwebaza mwe n'abandi abatureba n'abatura Radio 5 DJ Kanyamoro kutera abantu sigino omukwe no mbwe sachi yemboko twenda kwebaza technical team yitu abatushuganisa ikireki nzagarakatura no wa katano isabiteri kwija n'abandi Boaz wa Mongolia murari kurunje ebiti bitekateko bya TVG kureka n'ebyabantu buntu Sky TV irakari abantu Sibe ni waro mukaga nyowe niwe sande nze kusoma ya mawe